그래. 하. 사디 로이 dorme. 싱가부디 레라니. 또 야래 싱가. 근데 싱가 레비 요라니 야래 또. 어? 랍라. 미성 넣게 주노. 하? Public oi bra. Okay. 하? Public. Sebas. Ini tuh kalau analis itu tahu. Atau apa sih yang gitu. Thumbnail di sini tahu juga gino. Like sih. Thumbnail di sini tahu belum nanti. Harus bigger than. Harus gitu tuh evidence awin ya. Serius. Ya. Merah sih ya. Aku minta. Ah, sih. 그래, 시도 떠오자네. 그거 떠오지. 신문 펜드라이브 오자 그딩이 뭐 미엘스. 팔 사이즈 사위네. 시기지 간오다. 팔 픽터면 그만 픽터야. 3.6 MB 사위고. 1 point 간오다 타모. 1.5 나나다 3GB 그노 하파디 야드려 6GB 헬라디 야데 야 3GB 헬라디 야데 시 투고 야드려 탐내나 그노 또로 싹싹 한 마디 야드려 미소 미모 핑거드라 아디 시 또링에다 좀 싹싹을 뭐 좀 해질래 아두이니 하니 하 레이브라
ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯅꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯩꯅꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯤꯒꯔ ꯐꯖꯅꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯣꯏꯊꯥꯁꯤ ꯍꯥ ꯁꯟꯗꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯋꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯒꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯄꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏ ꯃꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯍꯧꯗꯩ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯣ ꯉꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯄꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯇꯨꯗꯤ ꯁꯤꯔꯥ ꯇꯨꯝꯕꯛꯇꯪ ꯀꯧꯈꯠꯂꯣꯕ ꯖꯣꯏꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕꯒ ꯇꯨꯝꯕꯛꯇꯪ ꯀꯧꯈꯠꯂꯣ
mayam Vision Academy Manipur ki site gi koi public live class ama tawgena sinjabani akoi oja sing gi team pullaga ko Vision Academy Manipur gi hoji faculty akoi top class faculty haitare ko Manipur medium gi oina haitare Manipuri londa takpa ko oja singi yamna energetic oiba honaba kanba oja akoi taru punjaraga Manipur da leiba koi Manipuri lon ngangba satra singna competitive exam thabasida koi gi mai pak pada hen growth leina na ba koi team ma sem ma tawjabani mayam na support tawbiro ngasi gi live class asidi akoi oja taru maksi mathang manau nai na ko ahamada ai mes ki demo matim pisage aduga oja sing si mathang manau nai na kausin jaraga makoi gi subject sing du da class yam drab da pung khai ma natra pung ma bo sang be ko adu class amam tawlake adu mieng tabisi ko aham mukta da ai class mati am tawge aina tawdui class e time speed and distance haiba chapter dugi ni ko SSC gi exam sing the best tawi myam sembagi di ai ming hana demo intro torongge ai ji khomsam babu masa gunok dagi ko ado ai samak si ji competitive exam coaching link khale sei tari sure aduga hoji Vision Academy Manipur haraga hoji coaching akoi team mama semaga tawjari aina taktui se mathematics ni maths takpa sida ko SSC gi bengi CDS ki tongan ba exam singi ko mathematics se aina dum parakani akoi gi di ko ado mayam na ai class pambiraga di anobo course ko dum hozira dum yaw yagani ado ngasi tawdui ba class akoi na thai se nungai ro habdu so mayam na bi MBO koi Manipur ki satra sing amana soli khara mapalam da coaching salag khara phaba satra dum yawi amanam sole jum yang padai tare ko asol ma da focus torga talake mayam na support to bi hoy tare Sunam torone mayam class horage ko akoi kanone oja pulap ngai raga leri ne so akoi oja sing pulli ko mathang manau nai na oja mai magi class mathang manau nai tala ni mayam na support to biro horage mayam ready lerbo yarbo class se horage hoji akoi gi view 89 di lere library ba viewer sing na ya di dom na biro ai makha satharage ado mayam ngasi gi di kanoni ko ai na sum time speed am sum dis gi 11 dagi hatare ne araiba handak GD exam ju wa trawni na adu to focus tawraga talaka duini ko bengi pamas dum habiro ai sound su beng power money 2012 to ko adum habiro adum bengi su adigi CDS pambo ro ND gi pambo ro adum habiro adum ngasi gi di focus si kanu da tawzare haba GD gi da adu GD gi waraga so tai viewer sing ju kana gani khanjai ko mirror flash GK perfect oire maths are reasoning gi se no mata thengna de maths are hero GK ju araba English ka reasoning gi English ki ojani yawgani ko aduga reasoning gi maga ngasi matang manau na class loina talani oja sing loi u phangani ko mayam ngai biro ai no ji intro to jebo wane se mati mata magane ai kanu to ko sinjarage sir zahir ko thanks ngasi kanu to se photo ji thokte English ki sana ma han taw lage ma an taw lage hare ko sana takpo se yare haijabane sana takpo se perfect oire haijabane hoi mirror flash thank you kano se aigi nungai habirak pa habi ba yam nungai akhui oi have se khanjadri bani yam he na honari ko noi gi phana ba he na tawrake ko noi gu ma yam semuduna koi gi di punsi lambi oi jarabani na ko hoji ai class e adum tawrakani tawdu aina ko leader moina intro to we wani manau nai no za sangalake ahamada koi sa jai jana to holake ko ma thabak su lei habni na matang sa jai mathang da English ki uja lakani reasoning uja lakani ni ba mathang manau nai to du se
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯛꯂꯒꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯒꯤꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯁꯣꯝꯕꯤꯔꯣ intro ꯑꯝꯇ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯆꯥ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤꯀꯣ IPS, IBPS, IBPS in Davio. Tibiana. Tapos yung IBPS in dengan ito okay ba niya? PDF wala haptalang mani. PDF wala mani. On gitu tapi alam macam apa tu? Ah. Good morning, everyone. Okay. Good morning. Online delay passing. Good morning, everyone. Asai thu ole. Oh. Good morning, everyone. My name is Ziharudil. I have been teaching English for the past 7 years. I am Ziharudil Kawi. Zahir na kawi ko. Ay na English ki ay amadi miss kap miss sama sulay kan English ki Takpa. SSC banking ki CPO. 하이버싱시 아이가 미스 sulakini kweni natakani.
topic ama okay hojik ngasi gi pronoun gi matang da ko leina simati ama ego pronoun part of speech koi makhal taret le haiba part of speech makhal taret adugi makhal lamani pronoun haisi pronoun hai basi kaino have the a pronoun is a word used in place of a noun to avoid its repetitions noun gi mahut sin ba wahi bo pronoun kawe aduga to avoid its repetitions mahut sin bagi thabuk taw si kai da adu akhoina sentence paragraph oigera हायरी बसिदा कोइना करिगुबा नाउन अमदु हंजिन हंजिनना सिजिनबा हाइबसी कोइना ताबदा नुवाइते हाइबा नुवाइतबदु ननाइगी दमकता कोइना हाइरिबा pronoun हाइरिबा पार्ट तसे मसी सिना नाउन के महु सिनबगी थबक असि तवे example oina haifet Mohan is a Mohan always obey his parents. Sida sentence ani pire Mohan gi matang da Mohan se afaba nupa ma sa hamani Mohan sim ma ke habit sim matam chupada magi mama mapa na haiba adum follow tawi haiba illi haibani sida Mohan aina ahan bada Mohan se pankrabani na khoina mathang Mohan sigi matang da khoina mathang gi sentence sing da lap ka matam da di Mohan laina sum pan bhai ba se khoina ta bada nungai te listener kanguna su aduna maram oiraga hairiba Mohan hairiba nauna se akoina atopa wahina mahu sinba apo hina sinba ado eta arga di akoina Mohan gi mahutta silliba sigi wahi asi bakoina pronoun kore aduga amana kari sagi repetition to bado Mohan na palla palla la kadaba repetition hanjinna palla ga naina palla avoid tawrani ado beta arga di listener kanguna su ta ba nungai rani
aduna pronoun hai basi kaino noun gi mahut sinba example oina mohana hai basi hoji aina sire he na mahut silani he always always his parents adu asumena khoi gi hanjin hanjin sinna badagi avoid to nangai da makta sinari bo hai asibo pronoun ko hai re pronoun je koina makhal ka amarom le ahan bada personal pronoun si da khoina maka makhal ahum person da base to bani khoi misak kamari leina bada khaidore mi personal pronoun hai basi do hai riba pronoun la se personal pronoun la se khoina makhal ahum leigani makhal ahum si kari no hai bada ahan bada first person hai bama leire ani subada second person ahum subada third person asumna makhal ahum leigani first person hai basi kari no hai bada wa ngang li ba misak adu ba khoina first person kawi gyan tari bro online ki satra sing ahan bade yango first person hai basi kaino wa ngang li ba misak adu hauji ai wa ngangi ai ngangi ba ise hauji ai se first person kawrani tari ba ai nang ngang tham oi ri ba or natragana tari ba asibu misak sing adu bana second person hai gani first person ki manung chali si english ta sida ina khara pire wahi sing do I we me us mine ours makoi sing ase first person sing badugum laba pronoun sing ni personal pronoun sing ni mathang da second person hai basina kaino spoken to si tu hai ga bani kwa second person hai bachi the person who is spoken to ai first person na wangang pham oiriba hai badi wangang pham oiba means ta ga dru ba misak tu bu ne ba listener du bu ne ba adu bo koina second person kore hai ba second person si sida pire you your na your amas wat le sida kwa si gi your si amdi haftar su are si pronoun manung chande sorry kwa you yours asumna leire second persons ki mathang da number 3 da third person hai basina kari no hai matam da the persons spoken of the pronoun used for these persons are hai badi akhoi gi irakta aina wa ngange adagi second person kanguna tare the third person hai basina kari no hai matam da magi matang da di aina pallaga ngange khoina magi matang da di khoina wari sanare hairiba palliba misak adu di khoi gi irakta di leitri denoting others hai batare adugum laba person adubu kari ko hai matam da third person kawe suppose example oina estombado mahaki masano pa aduga dukan du da lehawi haireba do mahakna angang adugi asapo su lehawi in haire but tomba is not here tomba di sida leite whereas we are talking about tomba the tomba gi matang da di khoina mention tawi and telling about tomba matang da khoina pau tambagi or magi matang da wari sana bagi khoina tawre tomba di silai banate mahaki matang da khoina palle ma sire wangang iba da su yaudre taba da su yaudre topa famom da leiba atopa da uramba or atopa kanagom bamgi pusalaga ina sira palle adu buni third person hairisi ko next yango adu di yango second person si english ta you your sumna hariba person se personal pronoun si makhal ahum leire first person second person and third persons first person hai badi karino ngang liba wa ngang liba mi adu first person kawe english ta first person si koina I we me us mine ours ko next the second person hai basi ko english ta ma ki you yours sumna leire
third person da ahanbada kaino he him his hariba kangu sidi koina maruina heng mahut gender gi matung ina karigumba noun aduna nupa takpa taragadi koina haibadi masculine takpa taba male takpa matamda horen sim husilakadrubni he him his sina noun aduna karigumba nupa khangan bataragadi hariba aduda koina he him his sina husilakadoini chanaba object no object ki his na possessive ki he na subjective ki asumna lakani. Next, be the third person gi ko she her hers si su third person ni masina koina kari female tak pada haide naul aduna nupi khanghan ba singular oiba taragadi nupi khanghan ba singular oiba taragadi naul aduna adoiba taragadi hairiba number b gi she her hers hairiba sigi sana ba singsi koina replace torokani. Next the number c they them theirs karigumba noun aduna plural oiba taragadi noun du oining boy sano haibadi posak oigera misak oigera adagi things oigera haibadi plural oiba taragadi madi common oi hariba di them theirs asina koina replace torokani koina mohusila pakanda noun aduna plural oiba taragadi person oigera things oigera ko siama. Next, it sidi maruana koina animal gumba animals things ko aduga babies human being da su khogi babies gumba ngang masa gumba khanghan ba sugumba se koina itna mahusin bada sijinai asumna hairi basingsi personal pronoun gi makhan sing leikre ahamada first person haibadi wangang liba misak second person hairagadi tariba misak then third person haiba taragadi wangang badasu tabadasu yaudaba haki matang dadi koina wari sanaba ko adubu koina third person kawi third person lasi koina sida keno nupa da sinagadaba nupi da sinagadaba haiba su yaukre di karigumba naula dunu nupa takpa or singular oiraba nupa suta aba nupa khangalaba doiba taragadi he him his karigumba singular noun aduna nupi khangalaba singular noun su oiraba nupi suta aba adoiba taragadi ma ado she her hers sida sinrakani aduga nupa oigera nupi oigera or object oigera noun do plural bu oiba taragadi they them theirs makoi singa sidagi chana ba koina replace torokani do it haibasina animal things babies gyan taribo online gi chhatra sing class in wai bro live se ahan bane gi diko full support to bio soyangam jawrasu suggestion welcome ko welcome tawjari hena fagadabado hona jage mayam gi cooperation mayam gi like shares to bio ahan bani first time ni next to bajaradra sigi topic sida gyan ta da ba question hangning ba dum hang pa jagani like share subscribe to bio ko screen the talk pachi it is the my first time ka on the screen the ai han ba talk pachi ngasi na han bani aduna live class sisu aduna sida ko mayam na ai gi sida kitang awat pa leiba taraga su suggest to bio amadi like to bio share to bio hena suggestion
फनगाईदमक्ता पिरक्पा सजेशनदो आई वेलकम तौजे नेक्स्ट तौरसि थैंक यू रॉबर्टसन को क्या तय हाइबिरक्पा थैंक यू अदु नेक्स्ट तौरसि को नेक्स्ट है अंगो pronoun of the first persons असाइगे first person second person सिंगसी singular plural हाइबा म लैगनी अदुगा केस के मतांग दा केस मरु ओइबा केस से मखन निपान मापन मुक लैख्रे अदु मखन निपान मापन तुगी मनुंग दा ख्वाइदगी मरु ओइबा अहुम हाइबा तारे सब्जेक्टिव कोई कहे तारे सब्जेक्टिव केस हाइबा तारे सब्जेक्टिव केस सिबो कोइना करि कौरे नॉमिनेटिव केस हाइरे सु खंगनरे ऑब्जेक्ट हाइबा सिना कैनो सब्जेक्ट हाइसे कैनो कोइना नॉमिनेटिव केस तना नॉमिनेटिव ओइदोइनी नॉमिनेटिव केस का ना हाइबदो ऑब्जेक्ट हाइबसिना ऑब्जेक्टिव केस की मतांग दसो को possessive हाइरिसिना possessive केस का ना खोइना कमनली खंगनाबदुनी को subjective form हाइरसु लोन से दम सिजिनै objective form में सिजिनै possessive form में सिजिनै अदुदि यंगो pronoun अमा साइपी खिबसिंग personal pronoun सिंग सि करम वही सिंगबुना subject की मफम द लैगदबनो object की मफम द लैगदबनो possessive न मसक कमेना तौबनो हाइबदुगी मतांग दि यंगसी अदुदि आई first person की मतांग ने साइ first person लेना साइ यावखिबदो first person लाइबदि साइ हाइख्रे वांगांग लिब मिसक अदुबो खोइना first person कवि हाइख्रे हाइबा first person अदुगी दा singular हाइबा म plural हाइबा म मकलाए singular हाइबदि first person pronoun दो मिसक अमा खक्तंग खंगनाबा अदुबुनी दुगा first person plural number हाइरप तारगदि अखोइना मिसक अमदगी हेनबा खंगनाबा अदुबुनी अदुदि यंगो आई हाइरे आई से सब्जेक्ट ओइना सिनगनी अखोइना सेंटेंस अमा इबा मतमदा मासी first person singular ni first person लाइक्रे first person की मतंग नि singular number नि I मागी objecti me दुगा possessive तदी mine my दुगा my सिदई क्वेश्चन लमगे मसिदि pronoun को बयादि को अदुबा पाबा नुंगाइ नंगाइ नि सेम खि धापचन खिबनी कोने लाकनी को असेंग बदी pronoun की मतंग ददी कनानो my अमदि अवारा से अखोइना pronoun हाइबा जादि सिदि अखोइना possessive determiner हाइरे सु खंगरे दुगा हाराना possessive adjective हाइरे खंगदरा मी हजिक्ति possessive modern ददि possessive determiner आइना खोइना दुमेना खंगनबा यारे अदुना possessive pronoun ददि सी कंगु सी ओइदोइनी असुमना first person लैख्रे singular number की first person plural number ददि we subjective form दा अदुगा objective form दा us possessive तना अखोइना possessive तना our से सुमे लाकनी को हाइबदि first person की मिओइ हाइबा तारे मदो अखोइना plural number दा we us ours singular तना I me mine को असुमना possessive pronoun कंगु सी अमने s तपगा सेमी को अमन तपते सिना माइना लाई सो माइ दुगा हारिबा कंगु सोम दाइना क्वेश्चन कंगु सिदी अखोइना हेंग possessive determiner ओइना को सिनगनी क्या तारिब्रो गुड मॉर्निंग मिस्टर हुसैन क्लास सिबो इसी क्या तारिब्रो मैम सपोर्ट तोबियो सब्सक्राइब लाइक तोबियो अहान बनी सिदा आइगी को हेना फगदबदो मैम की सजेशन पीबियो दुम वेलकम को अदुदी यांगो फर्स्ट पर्सन्स pronoun of the first person अखोइ होजि खंख्रे अदुदी pronoun of the second persons की मतंग pronoun यंगसी subjective form or nominative केस हाइरगा सुखंग नै subject लैबा कंगुसी object सिबो objective form द लैबा और नत्रगना करी objective केस हाइरगा सुखंग नरे सिसो खोइना को
साइसिनासु इक्रे सिगी को possessive सुमेना second person की सु असगी subject object possessive मेना first person दा लइखिबा सुमना मागी सु लइगनी you singular da object you possessive ta pronoun की matang da di yours sasi oigani si question liba sidi oiroi sisu oiroi kwa makoi sidi khoina possessive determiner oina use tawgani ena question liba sidi sida chat sem da yauri sidi aina makoi da chimpha puba nungai nangai puri ngai du da haibagi chhatra singi convenient gi damak ta sem bani adudi yango singular ka plural ka se masak manai aba subject ta su object ta su possessive ta su english ta di akoi manipuri da di nang na haiba si plural da second person da plural number da phungdok pa taraga di nakhoi kaina hayaba adu english ki lon da di yang biro se singular da su you plural da su you layaba ado artha si singular plural si iriba sentence context adugi matungina sense to lawba tare masak manarabani na sigi matang se ikoi manipur lon da di nang na kaina plural da di nakhoina kaina hayaba sumina plural da di nakhoina haibo hi ka si la e adu english da di kaino masak mana khare masak manarabani na koina sinariba sentence context adugi matungina singular plural ni haiba is sense se phongdo angani second person haibadi kaino taiba misak haibadi first person haigana kaino ngangliba misak amadi second person na tariba misak hauji aina wa ngangle hauji online da leiriba satra sing ko or natraga aigi contact da leiriba chi samna aigi sira phamiba satra sing ji makoi si taribani makoi si karino second person haigane aba और कनागुम लेट्रे है अखोई इरक्सीद याद्रे लेट्रे माखोई इनाक्सीद अदोब तारगदी माके मतंगदि इन वरी सानरे अदो थर्ड पर्सन हाइगने ओके नेक्स्ट देंगो pronouns of the third person की pronoun की क्वेश्चन अफम सिंग दु subject object मागी मसक तु कमेना लइबनो हाबदो मयंगसी अदुदी first person दसु सही है first person दसु singular plural ले second person दसु singular plural ले third person सु सगी first person अमदी second person दा singular plural ले खिबा दुगुमना लइगनी अदुदी यांगो third person दा सगी singular da word kya lay ahum lay word ahum lay re aduga plural da na amakha oire ko singular da aham bada he him his sai su hai kre he him his se sina naw la duna nupa takpa oiba taraga de singular oiraba nupa su khangal laba dugi matam du da hariba he him his sina khoina mo silakani object ni him adagi possessive subena adagi nupi takpadan oiragana khoina hariba she her hers wa hai basida khoina possessive sida ani lei sigi sidi khoina possessive determiner oina sinagani aduga his haribasi ani leite amakhak lei it sisu amakhak lei sidi ani lei ko adu eba taragadi si amasu question lo es taptaba kangu singje en question liba singje si kaino koina possessive determiner or thainagi the possessive adjective pen harambado adugi manung challi madi possessive pronoun gi manung chande ko adu possessive pronoun oina sijina bad sidi kaino si es tapasini si es tapasi oidoini ko adu his sidi special case oi his si adugi special case oi bado aina selsu makata notes ta so maka nainara ani ko adu be taragadi yango he him his sinupa takpagi mo sinbada third person da ko sinare she her hers makoi sina nupi khangan bada it ai basina kaino maruina
it sisu amakak lei ko sisu special case oina leigani siama question lamge it hari basi silasu pala ani ko do makai si naina si it si maru ina kai da mahu silakani haiba matam da maze things animals now laduna posak elements ka aduga singular oiba taraba adugi matam duda hairiba it sin mahu singani subject to thamak matam dana it object to su it oire possessive to it ka ariba it sidi it sidi koina masi possessive pronoun oina sijina ba yade masi matam supada koina possessive determiner oina use togani aduna ne ko silam si special case oi ado akhoi notes ta sudum jor khani asumna he gi plural number karino haidi d ni c gi plural number haidi kaino d ni it ki plural number haidi kaino d ni third person gi hariba persons third person gi singular da di person ahum laikre he haiba ma c haiba ma it haiba ma ado plural da di kaino ama khaktani oi ri si he gi su d ni haigani c gi su d ni haigani plural se heng it ki su d asumna object su him gi them har gi su them it ki su them kai mo question hang pa tara ka su sometimes angang chingna heng kai do pa tara ka su ko sim su khangjan biro adu di anga his si kai no his ki magi plural numbers hai pa tara ka di theirs yare ko hars ki su theirs sumna lani adu di anga no very very important si personal pronoun si jamna khangba jam important loi maji error gi matang ba so khoina chana na sin na draktab di nupa da na kamina possessive adjective na kra te sin agani possessive pronoun na karam maong da lei haibana singba sida pi gi possessive sing si phajana khangda ba tara ga de heng confuse to wi lan ba yawe aduna masi important loi yamuna khangba ko hai error da jamna hange even banking da fo hange ko even SSCG da for GD da for hangi ko English sai ba si lo ni important lo ni mari lei ne exam khudi makta khang da ba yade machine lai machine lui difficult oi machine easy oi hai ba na sing ba dugi leite lo ni important lo to khang da ba tar ga di lai ba tar ga su kana gom ba da adum khangaroi ma ko hai ta ba ka chawana doi ne ba aduna lai ba su aru ba su khudi mak khang na ngai gi tausi okay gyan taribo online gi chhatra sing like share to bio ko do ai gi sida khitang ai gi khitang hena phagat ngai ta mata upgrade to ngai suggestion pbo next day anga du di akhoi first person second person third persons gi khange hai fet ko akhoi mind da thamgre first person hai gena kaino singular da na kari the objective singular da kana no the objective na karama maong da leigani singular da first person singular hai ga kaino subject ta I object ta me adagi possessive ta mine asumna habadi first person plural number have ko matam da we saigi us ours saigi ko sumena mind thamba tare suba basic oi ba very important oi ba sidi ai mind option ga dabani next ta amaka second person da kai leire sagi you ani si masak manai subject ko object ka si adubo lairiba sentence adugi ayambana object hai pachidi bhav ki maning da lei bado maduna object oina yamba oi ko duga sentence ki ahoba hai badi bhav ki mamang da leiba ka kusina subject oi masak mana ba tara ka su common sense ta masina subject ni object ni hai base koina adumena su khangani next ta use hai ba leire possessive ki ko second person ki aduga second person ki English study kaino singular amadi plural ase masak loina manai English khoi Manipur ga khenai Manipur da nang na haiba se singular indicate tawi nahak na haiba se singular indicate tawi adom na haiba se su akoina singular indicate tawi adubu akoi gi English study kaino madugi tongan ba ontu aga plural form ma tongan ba saktam ma ontu aga haiba du oiramdre masak manare adu ba taragadi sinaba agi sentence structure adugi matungina masina singular masina plural oina si use tobani haiba se koina madu sense to de koina sinagani ko next day anga mathang da third
third person sai ka hai khre khoi gi irak ta yaw da ba khoi na ngang ba amadi ta ba si marak chid yaw da ba du kan maha ki matang da di khoi na wari sanare maha ki matang da pallaga ngange adu ba taraga di palli ba maha ado third person ni hai ge ne si ma khange adu ba taraga di third person da suma ge subject object possessive ki ong sing ase khoi na possessive third person da kaino singular da hum thokna leikre he hai ba gi group he da him he sai ba ma she her sai ba ma it each aduga ma khoi gi season pham se noun aduna karamba misak karamba posak paramba matamda sinagani hai ba du sai so explain tawkre he him is sai ba se nupa takpa da singular khangan ba ko singular oi batana tana kaina nupa su khangal ba gender do adugi matam du da he him he sai ba se sinagani aduga naula aduna nupi ta aba aduga singular so oi ba taraga di akhoina she her sai ba se matang du puthorakani then singular duna it hai ba misira jawr china posak gumba element gumba duna singular noun takpa matamda singular oi ba matamda bo sila sinagani next ta plural hai ba sina kaina da third person plural they them theirs makoi singa jidi kaino masri common oi general oi in general hai ba tare naula duna plural bu oi ba tara ba misak bu oi gera element bu oi gera things bu oi gera koi they them theirs se dum common oi ra ban makoi na dum mo sin bi ba jare next no se maka nei na se sagi kitang exceptional oi baina sai sir half ki bado sagi aina question laga tham ki ba kangu du no se jor ka dore my hour se sai question ki ba yaw bani ko aina question laga tham ki bado my hour se masi possessive pronoun ko ba jade ina sai so hai kre ado I no to sir palla bani they are always used as determiners and are followed by nouns as ko habadi makoi ase possessive pronoun oina oide ko sai choi hai kre makoi se matam chupada determiner oina leigani amadi noun ga loinaraga chatkani khudam oina engo hariba mai hariba hoi ase magi matunga noun ga loinara chapani na sat e do noun amla e ko awas school haiba se awase matunga kari noun amla e asumna noun amaga loinaraga chatkani hariba ena sai question lamba first person gi matang do my hour ena sai du kangu duni point number 1 da next up point number 2 da your ka your hariba your asisu haiba ma your haiba ma sai yours to na second person ke sai gi yours to na khoina possessive pronoun oina use tawgrani do is tap tap asina kaino possessive pronoun ko bu ya de si is tap asina kaino possessive pronoun aduga is tap tap asina possessive pronoun ko bajade ma sisu asagi determiner ko gani noun ga loina sinagani mai ga awar ga da sai noun ga loina ga chatlo haibado adugum na your haire bo hoye sisu noun ga loina ga chakani khudam oina your gi matungda house now leire your brothers now leire asagi my pay ne sai now la pa dugum na magi su sira house brother haiba se now la ga sinare next number 4 da sagi her dear it her has er dagi dear sai ena ko question ba kangu duni sira to her ne question ba do ena sai determiner oina sinagani ma koi se possessive ena haiba do sira so dum ira bani dear question ba do sira jore asumna it ko hariba makoi singa sidi possessive pronoun oina sijinaba at any conditions makoi ase possessive pronoun oina sinaba yadre makoi ase si determiner oina hariba si determiner oina sinagani sai my our ena sida sinariba sugumna your ga noun ga loina satliba sumena hariba kangu si third person gi group tana hariba ahum ase makoi su noun ga chatkani asumna first person dana my our haiba se koina determiner oina sinare second person dana your haiba is tap tap as koina determiner oina sinare third person gi group tana her dear it haiba se possessive pronoun ena sinaba jade makoi determiner oina sinare aduna makoi matungda suppose her pain suppose her pain so mena noun go loina sinar kaneba next dear book ena ko so mena noun go loina raga so mena sinar gani ma so determiner ki ko oina sinar banina mathang de his special case oi
his. His is used as okay, his privacy. Special solution letter bani koi ki. Satra sing nungai pro class po. Nungai rati like to bio. Sidagi hena ko phagada ba growth oi gada ba na khoi da su hena gyan ta gada ba nungai gada ba do khoi su hot rake. Duga khoi class regularly attend to bio. Aduga hariba banking gi atay atay su nauna hogadore. Hariba singa si sujaw na ngayon wakal tambio. Okay, engo his ki matang si his special case way. His si ma se akoy na possessive pronoun oy na su sinag gani magis saktam je si the same saktam sida possessive pronoun su ohin bajai determiner oy na sinab su jai habaduni. Adu di possessive pronoun oy na sinab matam na karamba mawong de leibano. Aduga possessive determiner haiba tare determiner oina leiba matamdra masi karamba maungda leiba no haiba do di ekhogi leidiba sinna dugi makha pole adudi yenga se sira example magi matang sema sida ise adudi next laurage si gyan tara banina pleng do ine ida si sida kedo basi ko okay yango hiski matang si this is his pen. Number 2. This pen is his. Number 3. A dog has it. Ko. Adudi yango. Sida his leire. Sida su his leire. Sigi hisi matungda kari lay now lay. Ado bata di his se sigi matang chidana ma se akoy na sagi determiner ni hairane. Next, ani suba sentence his ke matung chida noun lagti. There is no nouns cause. Ado bata di masi sibuna akoy na possessive pronoun ni haigane. Assume that if the possessive what he is used with the noun, then we have to say that time his is determiner ni haigane ko aduga without noun da sinaba matam da di possessive pronoun ni haigani aduga it am special case oi it cd magi matam chupada always determiner oina sinagani madi determiner oina haibadi noun am galo ina satkani it's a possessive pronoun oina leiba yade possessive pronoun oina leiba yade lale ko dan matam chupad noun galo ina sakani masigi class nu ngai ribra like to bio share to bio or palai ba kitang kai dobal su suggestion pbo fabada ko welcome to jagani. Okay, thank you all. Masigi isda loisalage. Aduna anoba classing kadising hobada mayam. Yawning basing contact to biro. Sound tabra na tabra. Hello. Am sa zahi ano bane ba ko sagi kem blooming de su english style pu kui re bani sa ji ko do khoi gi sigi thaba ki exam gi committee exam gi sida fazana satra sema da sido ina saruk yar ge na teaching ji na phaba satra sin na pam na ba maming se po jaw ba sida ina so sida dominar ji na ba de ma sida lak bane the english e stage to padi sa ji kana to ko kitang thai ano boi be gi ni ko myam sidi kitang lai ni do sa kitang lai be nui urum se adu bu toina to ra kana ni myam imfu la ka ne ba ko
नोइना सपोर्ट तौबिरो अखोइ मणिपुरदा सुमाय तौदना दिल्ली सोमना तांगनारिबि टीचिंग लेवलसिदा अदुगी थाक यौना हाइतारेको अदो अखोइ ओजा टीम जि सेमागा फजना कंटेंट गा जे अनौबा मौंगा दिल्ली कम्पीट तौबा याबै लेवलदा अखोइ होनरके अदो अखोइ मणिपुरदगी इरेसा मयाम अमको कनो तौसेबा चाही मदा बिग आइदि ऑल इंडिया की वैकेंसी मैम लेरिसे अखोइसु मैम अम लहोब ngamna होनसेबा अखोइ सपोर्ट याम थौरकेबा इराय लाइना फासे टेम द खन ngamna अखोइ होनरकेबा को अदो साजहिना खितंग ताकपसे अनोब ओइबगी हाइदि ऑफलाइन दबदि मैम ताय नुंगाइ को अदो ऑनलाइन दना खितंग अखोइगी स्टेज थोपगी खितंग लाइव थाबसिदा कैमरा अखोइ कैमरा न सिमा ममा पाजनि कमेंट न सिमा पास ओइ नोइद उटकेबो को अदो कमेंट पावदन माइज पाइबा कैमरा सोम लेब खितंग जो खो दौदबन अखोइना यानाबा सेमजबनि को सुमदा खितंग नुंगाइ थबा लेबदु ने मैम ने एक्सक्यूज तोबि तारे को मैम साजहि लोरबनि न हजि मैम रेसपी एम रीजनिंग क्लास तौहनगेबो को अखोइ ओजासिंग ngasi राउंड मयामगी को क्लास खर खर काना पिजगे तौबदि मैम सपोर्ट तौबिरो अदो ओजासिंग जे को पुलिन थोब पिउ को फरे फरे सागे मुगारे ꯁꯤ ꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯂꯥ ꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯐꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯝ ꯔꯦꯁꯄꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯒꯦꯀꯣ Good morning, everyone. Koi institute si oina aina reasoning gi scope kai sima aina paizerani ko. Aduga ai gi su anobane platform sida lakpa matam sida ai samak se hana exam preparation tawraga leibane hauju su dum preparation tawzari mayam ga pula punna adum tawmina se kaisu kaide ko. Aduga ai gi sida aina taklakpa kanda su stage performance lakpa adagi sida live streaming lakpa si mayam sing su ai gi su ahanba loimak lakpanina su kitang khudong chadaba natragana mayamgi nungaiba nungaitaba dagi takpa technique sima to oitaraga su samain taw tardi hen improve oigani natragana samaina takpiu natraga samaina haibiu haiba mayam sing sigi suggestion mayam sing se loima welcome tawzari aduga topic ayamba akhoi ki institute sing stage da ngasagi central service ki loriba exam mayam sing se si mayam sing se loina mak lakani lakba matam stage da SSC gina lauba exam singshida GD bu oiro CSSL oiro official ranking da CGL course ki su loina mak singse magi topic 9 na 9 oina lakani aduga akhoi gi da di foundation course haidana pulapunna ama taw zararoi kaigino haiba matam sida foundation course se pulapunna tawba matam sida exam se tongan na thaningba yaweba yaw matam da pulap tugin lakpa matam da preparation tawba da nangna daba mayam ama yawe aduna nungai taba mayam singsigi khallaga subject singse loina mak singse magi pulap to pullaka anda exam amamam gi oina exam analysis oina tawna nabagi damakta exam amamam gi tongan oina course hangjagani tawba matam sida khoi gi da GD course CISF course CGL course aduga SBI gi adaga IBPS ki PO clerk course loina mak singsigi tongan ba separately magi amamam lakani do ngasigi da di intro oibanina haidi exam sing sida su yamna toina so hangba haidi question ama natraga ani around
CGL gumbadadi question mari manga gumba su lakpa yawe aduga banking section da lakpa matamdadi 3 to 5 question gumba lae blood relations se aduna haidi wete su chawi aduga live khangbada su kitang da su handy oraga line na nabagi damakta koi mayam sing se khara khara hotna minase do class hauna na ba tawse pen drive yaudri Hi, good morning. Akoy contact number hab institute adu description da su dum yawban description da swim view ai se sir creative oina tamning baine isagi personal da english ke problem khara leire aduna oza tana ke problem do hairaga soliba point to tanaraga tawbani okay welcome ne dugidi akoi stage da amaso haizegi buko ngasagi isa stage da di aise foundation di phajana lingjadraba haidi haitraba adubu aise ngasagi exam ti preparation tawningba aise haidi akoina stage da samna harakan SSCGD gi level harase ba GD stage da thaba matam sida 10 phau ki neba 10 phau ki standard ta neba makoina hangdoise adu phau ta aise khangdre hai taraga di akoi su tangla ta iba matam sa su khangdre hai tar aigi tongana ngasagi aigi haizadaba subject to sisigi menkhatna na bagi damta personal oza dum tana biba yagani ko adugi di kaimta kibiru no oh sir gi contact to keno description da yawbane SSC na logo GD exam ji mana lai CGL gumba CPU gumba officer level tona lai MTS gumba 10 plus gumba thani loi tona lai mana phabi the maite art yani ko so MTS level ze 10 plus 10 pass ki neba 10 pass ki stage su makhoi sing sina thaba ya ba course ki su tongana khoi tawjari ko Sidasu previous year question analysis tawba matam sida piriba topic mayam singse sine haidi blood relation gi topic si
blood relation hariba topic si khatang khakta mangoda question kyam yamna hangi haibase sigi level singchini ngasai degi palliba SSC GD gi level da ma se question 2 muk lakani adu su kya gi manung da out of 20 question reasoning stage da total pull of na 20 question set ne ba lak toise exam se da 20 question set lakwa matam se da 2 question amadi ngasai gi blood relation gi topic si dai gi lakani ba aduga next na SSC ni lawa CSSL sishina ke darne 12 pass ki ni ko Sige 12 pass ke exam sidai shida su 25 questions sigi manung sida 1 or 2 question ti blood relation hariba topic sidai gi include taweba plus CGL gi level sina official level ke exam ne Sige official level sida su 25 question hangbagi manung sida 1 or 2 questions will arise from blood relations and again CPO gi dasu Jab manana 25 question lakoi manung da 1 or 2 questions will be come from blood relations. And again, when we talk about the banking section, banking section ki hairakpa matam dadi makhoi gi da total reasoning da laktoi se 35 questions lakani. 35 questions reasoning gida lakpa matam sida 3 to 5 question di blood relation tagi hange next time musu IBPS PO sida su 35 question lakpa gi manung da 3 to 5 SBI clerk 35 ki manung da 3 to 5 SBI PO 3 to 5 ki manung 35 ki manung da 3 to 5 questions loina mak lakani direct ko next up we topic lom da chase relation haina lakpa matam sida khwaidagi maru oiribase karino haibase mahan ai khangba darkar oiba aduna ihan han bada blood relation sida sitagi initiating word oina na bagi khwaidagi hena maru oiribase ai isa haibase neba ai se kaida legi hana thibam changeba toi tardi ai haibase sida lere diagram gi representation tawbagi matungi na ai haibase ai na male gender ne haina khalle ko stage na piriba notation mayam sing se si mayam sing se isa gi handy oina na ba khangna na ba gi da makta chatka da bani ko samna harakan stage da male gender oiba mayam sing se si ge shina plus hari ba symbols na denote torose ba female gender sing sibuna minus na denote torose aduga husband and wife ki relation de leba couple relation da changbo oi taraga na double head arrow na denote torose aduga level ama khatang khangta leiba aigi ngasai gi leiriba siblings mayam sing se sigi mayam sing shibuna hyphen amana denote torase generation gap leibo itaraga di china denote torse yarani ko sigi mayam sing shi yenga matung chidai sida ai haiba se leire ai se kana dagi la father mother dagi lakani sigi father mother se mu amana amada kai relation lei nasai gi couple gi relation du lei aduduna makhoi ani se double head arrows na duno toba sigi father ga mother ga gi shimu kai lakani makhoi gi parents amuk lakani ba makhoi gi parents tu da ai nam kai kaugani grandfather grandmother kaugani grandfather du badana plus tore grandmother na minus tore Sise aigi father ongi side laiba aigi grandfather grandmother dubuna kai haina khangna gani aina paternal haiba lakani yare ko aduga aigi mother gi parents lakani aigi mother gi parents tu chap manana aina grandfather grandmother adum kogani Makoi sing dusu aigi ngasai gi grandfather grandmother ne adugi grandfather grandmother do makoi na aigi ima gi side gi la haiba gi damakta makoi buna maternal yarani ko sisi gi aigi grandfather gi father do aigi di kai tare great grandfather type aigi amuka ibok tu na kai tare great grandmother tare makhoi ani gi relation leiba matam da couple gi relation leiba gi damakta double head arrow yarani ko ai se
ai sigi father mother la aigi mother gi side gi su aigi mother gi brother lakani aigi mother gi brother do aina di kai ko bham thoi uncle ko bham thoi uncle du gi magi wife lakani ba uncle gi wife tu buna aigi di aunt makhoi ani gi relation da buna couple gi relation or aigi mother du gi uncle lerni aduga aunt lerni uncle lakani aunt so dum lakani haidi akhoi sida haira taraga de aigi imagi mupa na tragana mayam budu aina mama kaweba mama na lauriba magi nupi se mama gi wife se aigi di kai kawra ini kawreba khuida di sigi mama ga ini ga do sida lai halaseba plus kai darania aigi ima du gi manau nupi laigani ba machi laigani ko adu du su aina dum ant adum kawe antugi aigi sigi an sigi magi husband lakani adu akoi dum uncle kawe adu na makoi ni dadi couple gi relation laibani na samaina dino to yarani ko individually shuloi mak laini ko si kai sida aduga soma kan aigi father gi side ya pamatam da father gi machanupi machi laibasing do aigi di anthoe antlerni Sideshna antlerni aigi father dugi mayamba or manau nupa do aigi di uncle kawe akoi na di stage da manau akoi babagi manau nupa oi tar de akoi khura kawe ko mayamba oi taraga di ipan kawe ado stage da khura antonga na di leitre uncle pulap samme tuna hayeng question sida uncle harakpa matam sida aina khangdau se aigi father gi brother ni either younger brother oi gi hybra elder brother oi gi hybra doesn't matter entire ko stage ta uncle leni aigi uncle dugi ini aigi di kai kawarni idom cha kawe khoina sigi idom cha se sisina uncle duga namka couple relation da changani yaraja next is da ai layani ai se lay matam da aigi kana lakani aigi imaga ipaga na pukminna ba aigi ichininaw sang lakani ba aigi ichininaw do stage ta kai kawni aiga di level ama da pulak lay duini haidi aigi father gi hek makha da label level ne adu duna nga sagi generation gap laibagi yashimana chinga kan gi sta ma se brother ne stage te gi kaishu lakani ai gi brother stage te gi sida hapam sister su laigani yarni ko sigi brother ga sister ga ai gi ipa ima pulap pullaga ama khata na ba ichina naw sing se khoi di kai kawe sigi brother sister se siblings hai khangnai siblings relation laibadi nga sai hyphen adeno tawni haibane aiga di hyphen adeno tawre ko sidazu sister lakpa matam da ma so chang mane siblings ne aigi brother sigi nupi lakani aigi brother dugi nupi di aina di kai kaugani itaima haina kaugani ba sigi itaima sidi aigi siblings ki relation da laite taw aigi brother ga do di ma ga di husband wife ki relation da laibani na double head arrow na deno tawgan yarani ko sigi matung chidai sida aigi ngasagi brother do na pokpa magi macha aigi icha lakani ba sisina kai darni ki hek mathangi generation da loina mak lai duni ba doi tardi aigi hek mathangi generation lakuna generation ama lower down tawrakan da aina pokpa aigi icha nupa oi taraga na son nupi oi taraga na daughter makhoi ani sina mun kai legni makhoi ani ki da yengmata makhoi ani na siblings ne ba yaradra sibak lai adug aigi ngasai brother dugi su macha legani ba brother dugi macha lakani adugi aigi brother gi macha adu duna kai kaugani haiba matam sidai sida macha nupa oi taragana nephew haina kaugani macha nupi oi taragana niece haina kaugani ba yare ko soma kansida aigi father gi mayamba natragana manau nupa dugi makhoi gi macha lakani ba aiga di level amta da pulap laigani ko adugi aigi father gi macha ai oiri ba se sisiga aigi mam aigi kaka gi dagi ipan gi macha makhoi ga aiga se level ama da pulap lai duini makhoi sindo level ama da pulap thame aiga makhoi ga di kai relation da lay cousin ki relation da laigani cousin se koina male da su female da su cousin adum kaugani hayang cousin harakwa matam da magi gender specified laite question dugi matungina magi gender specification thokadawa yarani ko next
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯀꯩ ꯀꯧꯋꯦ daughter in law ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯥꯒꯤ husband ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯕꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯅꯤ son in law ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯗꯨꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯕꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯅ grandson ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯅ granddaughter ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯥꯛ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯆꯥꯗꯨꯕꯨꯅ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯅ grandson ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯅ granddaughter ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯄꯜꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯗ ꯆꯪꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯆꯥꯗꯨꯕꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯒꯅꯤ great grandchildrenꯅꯦꯕ great grandson great granddaughter ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯍꯪꯉꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯤꯗꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯦ ꯀꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ SSCꯅ ꯂꯧꯕ GDꯒꯤ 2024ꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕ latest questionꯅꯦ sida kamain hange A is the father of B A haibase B gi father ne koi ngasai diagram notation dugi matungina kamaina toraga yeksige A haibase B gi father ne B gi gender khangde A sidi B gi father ne haibanina father di madi male oibanina aina A dudi magi gender khangbana male ne hape B se hoje gender khangda taragadi magi gender se aina assume toraga hapchen bayade maming da phawdu charisma kaurom hai charisma se nupi da kaunai hai den aina charisma do ma se female ne hain hapa yade next statement ta yengase B is the brother of C B haibase C gi brother ne haide makhoi ni se siblings ki relation oirabanina hyphen amana denote tore next C is the husband of D C haibasina D gi husband ne husband oitari ma se male oirani ko sida husband wife ki relation lai tardi ai stage da D gi gender is specified tawram da taraga su aina kai dawni ma husband wife oirabani oiba matam da C is na husband hai tardi obviously D is a female oirani and D is a sister of E D haibasina muka E gi sister ne E is the mother of F E haibasina F ki mother F is the wife of G. F sinamuka G ki wife. Husband wife ki relation later. How many males are there in the family? Same view. Pyramid statement mayam sing se loinamak diagram representation akoi tawba loire. Loiraba matong sida man hangi question se how many males are there in the family habaneba. Mage family tree ama yi ibani sige family tree is the male member kaya lege hain hangi. Sige male member kaya lagi haina hangba matam sida aina khumdori base stage dagi lairiba person mayam sing sigi gender khangdaba yaw taragadi aina magi male member se kaya lagi haibse khumba yade question nature dugi matungina yenga ka matam sida aise khumlaroi khumdabida kai darane stage da number E daga none of the above ko option ka yawro mi haina khalaseba adudi ai none of the above ki option do khot kani अखोई होजे होल एबो क्वेश्चन सिगी मतुंग इना दी लेरिबा पर्सन लोइना मके जेंडर लोइना म खंगे अदु इतादि मेल मेंबर सिंग हाइ तारदि प्लस नंग साइड नोट तो गिबनी 1 2 3 4 4 सुरे ऑप्शन ए द कोलन यारनी को आंसर हाइबा मतम द ऑप्शन होइना हाइबिरु को ऑनलाइन द लेबा कांगु गे The question amanam nature se samainam sum hange Q into R means Q is the wife of R sumaina hangamba question nature study akuina kai khangani har kanda first layer element siga second layer element siga mana pidami ba statement to gi matungina karamba makhagi relation legi haibasi hani yengbiu piba matam da mana pidami ba statement se wife ki relation wife ki relation piramba matam da Q sina mamang hale do itarde akuina khange first key element se relate to second element ne
first element relate to second element ne pyramid sida q into r haibadi q se r gi wife ne hai q plus r hade q sinam ka r gi husband ne hai q divide r means q is the daughter of r q se r gi daughter ne q minus r means q is the mother of r q sina r gi mother ne yare ko mana pirami bududi ai samai dina thani adubu hangi badi question di kaino harakanda sigi question sine sigi statement sine hangi ba question ti doi tar di ai sigi matungi na chatkani ba sigi matungi na chatloi ba sina pirami ba sidi kaino harakan sida magi statement du khatang khaki relation thina na bagi khatang khak piram ba statement ne ai si sigi diagram represent taw bagi mathok ta de ba sida doi tar di yengase pyramid ba mai hangi ba question sigi matungina w divide e kai gi relation don pi sa daughter ne du di stegi khange koina w is the daughter of e yare ko a plus la kan di husband ne e the husband of f e se f ki husband next term minus le minus t ki dore mother ne f is the mother of g f is the mother of g. How is W related to G? W hari ba pot se G na kai relate taugi hai. Haidi W hari ba person sida G na kari kaudui no hai ba. Kai kaurani. Makoi ani mak se generation ama da pulap leminai ko. Leminai makoi ani maki father mother share taure do itari makoi ani se kai thoe siblings thoe. Siblings to swai de yaw bra. Siblings hai ba option yaw de ko. Adobo W कोइना female ने हाइना खंगे G गी दी gender खंगदे मास either male ओइगे हाइब्रा female होइगे आई खंगदे दुबु G इजना W ददी कई कौरनी sister हाइना कौरनी option number D next question da sisu GD गी दा हंग बने GD गी दा हंग बो question nature जे अहुम थुकननी को लेरी से question amamam khatang khangni pukhale za latest question sing today magi hangi ba question mayam sing do nature sing samai na hangi haina utna na bagi damakta yo pointing towards a picture of a man mi ama khaki nupa amagi picture ama leiri stage sida point tawraga kanana haiba rakhi haiba sin haiba rakhi je kanano khangde female oige haibra male oige haibra koi khangde man hai he is the brother kanano he se sigi men tamana nga sai point tau gi bani ko mana he na mahut se laga la iba se men sibu oiduni doi tardi men se he ne kai oir haba is the brother of my son's mother ne haba doi tardi pyramid ba statement se singi statement dagi ai se kai dagi hodui no ba blood relation se yek pa matam se da magi nga sai gi generation se yela pa matam se da generation yela pa matam sida ai se kai dai hawni haira kan sida ai haina yauri ba wahi singdo adu dagi hawo ai haina yawdi kai dagi yaure my sidagi yaure my sidagi yaure adu di my son's mother sidagi hawro ba ai gi my si kana oirakani rakhi je oidoini ko rakhi je le rakhi sigi macha nupa gi mama rakhi oi bayai natragan atopa mi amoi bayai ko koi khangde magi mama yaraba kai haiba brother ni haibani kanano rakhi gi mama gi brother rakhi le re rakhi gi macha nupa le re macha nupa sigi mama rakhi oi bayai natragan rakhi oi dabasu yaiba Sile. Si sigi brother hai taraga di mama sigi brother. Brother si kanano ngasai gi he duni. Men duni. Picture do yaw riba mana ngasai point to riba mi do ma sini. Adoi tardi kaino hangi se. How the man is related to Rakhi. Hojiki sigi mi se. Sigi nupa se Rakhi ga kai relation lairi no haiba. Rakhi na mangonda kai kaudoino. Kai oirani
Kaigino. Option A. Si father na teko. Mother oigadam. Typing mistake laibane. Hentay ko, mother's brother neba. Pointing towards a picture of a man. Me amagi picture sida point tawrakan sida ngasaygi man se sida le. Man se he duni. Le. Haiba matam sida he is the brother of my son's mother haibani. Ngasaygi initiating word oiriba my du dagi hauro haire. Koi hauro se. My se kana oirani. Rakhi se oido natra. Rakhi se na haire. Aigi ichanupagi mama haibani. Aigi rakhigi machanupa. Stalere ko sigi mama. Yaraba kanano brother ne haibani. Aigi di uncle ne. Uncle se hapro. Si brother ne. Yaradra. Stalere. He is a sigi brother sineba manang asai he na legese. Pinamiba statements aish the low reba. The not over. Do it question the law. How the man is related to Rakhi. Nasaigi me say. Nasaigi sigi nupa say Rakhiga kai relation lady no haba. Kaidala ani. Asim wakidi ma se kaidala kani. Magi brother with the new Heidi. Nasaigi sigi Rakhi say. Female oibayai, male oibayai haina chatpaneba. Female oibayai, male oibayai haina chatpado. Magi mama hairakpa matam sida makoi ani se amataneba. Rakhi siga mother siga amata oitaragadi. Magi mayamba haitaragadi kaidorne Rakhi sigi so brother tani. Option number C. Yaradra. Next time we say. Question number 4 da. N is the brother of X. N hai se X ki brother ne. X is the wife of M. X na M gi wife ne. Wife li grabani na ma se husband tare ko. S is the daughter of M. Aduga S na is sina M gi daughter ne. Daughter habidi generation ama gap lerega lerabani na tasama chinga kanda sida daughter ler. Sibok talore. K is the brother of M. K se mukai no. M gi di brother ne. Next time kahare. K is the brother of S. K se kanagi su S ki di brother ne. Typing mistake am lady. Is high yung how she relation siya. Sige question sa lali ko typing mistake lady. Si siga relation animal se pulak lak pa yaro ko. Question ato pang mo intos. Nasagi sige question se typing mistake lady ko haidi K is the brother of M. K si M ki brother ni hara kanda K is the brother of S anamong laeba. Singa say S to D. Kay lakra daughter of M ne lakra bani ba adudu na makoi gi relation ji ek pa yad C question je typing error lai ko for pa yad yo mathang question da pointing towards a photo amada point aura kan da mahesh na haiba she is the daughter of the only son of my grandfather haibani ba adu itadi ngasai gi initiating word oiriba my grandfather sidagi house ba kanano mai se mahesh ni ko sigi mahesh le sigi mahesh sigi grandfather haibani kai dala kani magi father amalerani grandfather na sigi generation dala kani sida magi grandfather do le sigi matek se epalore tadi maga thangnai ba mathang se mu yong only son laktra magi only
son hai taragadi grandfather sigi only son neba siji oiniba magi machanupi grandfather sigi machanupi leibadi yayeba adubu machanupa di ama khatang khak oiraniba only son hairapaga only child haiba khetnaiba stage the only son haibo itaragadi ma se machanupa de ma mathanda khak oigadabneba nupi yaugera yauroira yayeba aduga only child hairak taragadi ma se machanupa su machanupi su angang ama khatang khak oigadabne entare ko aduna only son haibanina sisine only son do ma se aduga kedarne daughter of haibane magi machanupi ne haibane ba machanupi hai tai mahe se oibe atopa su oibe ai ko magi machanupi di minus ne denotor ni kanano sis de loigrabane sis se kana oirani c oigrabane adu itaragadi minus ai gi c se kanano photo do oirabane dudi kai dora haidi ngasai gi sigi mahe se magi daughter ni harakpa matamda ma oibadi yad mahe se daughter oibadi yadeba kai marang gino harakan sidai sida mahe sina wa ngangi baneba wa ngangpa matamduda magi aigi ipugi mathanda puksaba machanupa dugi machanupi harakpa matamda ai taba yaro haidi masana masada point toward toksan ba yadeba do itardi mahe sina taba atopa mi ama oidoini dare ko aduna sigi photo gi mi se daughter du ni ma se si sine question da kai hangina how is the girl in the photo related to Mahesh sigi photo da utli ba nupi se siga Mahesh ka kai relation lairi no haiba doi tari kai relation lairi ni sister gi relation lairi yare ko next ki question se mu yeng se a consisting of D, P, W, Y, and M is traveling to meet one another. Me khara later family ama later family se me kya no yaru se chigi me gaisin 1 2 3 4 5 5 member ni makhoi gi family se family se later ba 5 member se makhoi sing se ama unna ba hojik chat tore ba chat pa matam sida kaidarakani amana ama unaba chatore chatpa matam sida kaidarakani W is traveling with his daughters hai ga koma ko lagas the D and P le ko do itardi sigi D and P se magi daughters ni blood relation la ko matam da English ki magi prepositions mayam sing se kai da kai se janagani haibasu khangadabani ko do itaragadi W se magi machanupi D ga P ga sigi matungina diga P sigi loina na chatle do itare akoi blood relation magi family tree do hani ye collections W sigi machanupi ani leire khange kana diga P ga is sibling relation ne utpalore ko M is traveling with his or her maternal grandmother aduna takpadi kaino M se nupi oibasu yai nupa oibasu yai khangdrib atabu ma se kaidorne maternal grandmother oiriba Y sigane ba M sina chatminari sina dudiyo M sigi ma se nupa oigera nupi oigera yare magi maternal grandmother haitadi magi mother la ani mother dugi parents la doine ba magi grandmother yaraba sigi grandmother se kanano Y ne yare ko next D is the mother of M D gi M gi mother se D ne ba do itadi D kai da le ni se le ni yore question da kai hange how is W related to P how is Y related to P Y ga P ga kai relation le di no yi mana nga sai yong sta traveling to meet one another ka yauri ba mo yam sing do question ji da twist lak na bai khatang kha haidi kitang kha khan na bai khatang kha hapchen be wan ne main focus kai do agi family tree gi ekanda agi family tree di dagi relation puthokpa khatang khaksne ba magi main focus ti yare ko do itari khoi hoji family tree oni yi asi yang ase W gi machanupi ngasai legre D ga P ga W sida lere magi machanupi D lerani P lerani yore
M is traveling with his maternal grandmother Y. M say magi maternal grandmother Y siga chatminai haibani. M leni magi mother leni magi maternal grandmother Y. D is the mother of M. D say M ki mother ne. Doi tari C ki family tree siga C ki family tree siga ani se punjal o kai de punjal baya gani makhoi ki mana phang kai de yawe. D is the manare. Doi tari D is the ki punjal bir o. D is the stegi macha do kana oire M oire. M say plus la minus la khang de haidi male la female la khoi khang de ko. Option mayam phange hotla ga yang sikisa. M ga M say plus la minus la male la female la khoi khang dre aduga minus haigi D laikhrabani. D sigi magi mama ne Y se doi tard ai Y se kai da hapakani haiba matam sida sigi W sigi macha nupi ne ba ma se doi tardi Y sina magi mama ne hai tardi W ga Y ga se couple ki relation de lani Y sina already ma se female ne haira mamni W se male tarani sida ma khoi ki family tree ek pal loy doi tardi how is Y related to P Y se P da kai relation laigi P na Y da kai kaudoin P gi kana oirani mama oidoina draw doi tardi kai oirani mother option number B da chume yare ko next question diyang ase if A plus B means A is the father of B A plus B habasana A se B gi father ne hai masai gi to ko chup mane doi tardi khoi expression se yo man hangi question je then which of the following expression shows that Q is the son of P habane Q se P gi son ta halo karam badagi sigi option stegi yenga adu itadi ai sidi option dagi hot power kani ba kadai kadai dagi lakani haiba matam sida P into R into gi relation di brother ne si ase P siga R siga na kedare P is the brother of R minus Q relation dadi mother ne adu itadi R is the mother of Q ai stegi Q is the son of P relation phangbangam bra namde ko Q gi gender ba khangde ko doi tari si option number 1 do lal next among holas option number 2 jong option number B jong holas P plus Q hai P plus Q do kai dora P is the father of Q ne minus am har pa matam de mother ne Q is the mother of kanagi R gi phangbangam gadra namri ko chisu lal do tard mathangi number 6 yung P plus R haiba matam da P is the father of P plus R haiba matam da ma se father ki relation ne do tard P is the father of R into leba matam da di brother ne R is the brother of Q ai sidagi phangbangam ra yung bra Q is the son of P. Q is the son of P. Magi machane masu machane adu Q si ki gender is H da khangbangam ra. Hum dekho Q ki gender khangbangam da tar di H da generation gap ama phangi ma se Q P se hadi P se Q si ki father oiba yaeba. Father ne ba. Tabu Q si di P si ki son oiba suyai daughter oiba suyai ba ngasai men da kai haigi gender khang da tar ga di khot pa ya de hain haigi bado adu duna si se lan bane yani ko next C hai option gai do Q gi gender khang de ba doi tari Q is the son of P ne ba Q se P gi son tar pa ji kamai ta do no Q se sidai sida male oiba suyai ma se female oira po suyai ba Q gi gender sida khangbangam dri ba duna ma se hai ba ya de ba tarba mathang option number D is yung D khatang kau sungai hore ma sung satisfy oiba yang se P minus Q hai ba matam da P is the mother of Q Q plus R hai ba matam Q is the father of father hai bani na R
Man haire Q is the son of P hydra. Q is the male ju tare P sigi generation ama suge player ga ma se son tare ko ado itari option number D the chumi haina khot kani. Dai ko C khot pa kang ku lali ko kai do bagi lali no hai kan da mai nga sai gi Q gi gender do. Gi da do adu du na C khot pa kang ku lali option number D the chum do. Yadra. Matang question number 8 yung. Sige question sina. Kaida hangige hara kansa da chap mane sisu. CGL 23 ki question is. There are 6 children playing Ludo game sanare. Angang taru khak sina. Makoi sing do kana kana no 1 2 3 4 5 6 angang sing dugi maming ni ko. 1 and 5 are brothers. Relation dikai de hore sidagi hore. Ko ye pa horos. 1 ga 5 ka se machin manaw ne. Brothers ne harabli na 1 sisu male ne 5 sisu male ne. 6 is the sister of 5. 6 है 5 की sister ने तो इतारी 1 की sister और बम तो इना 6 है और 3 is the only son of one's father's brother है बने बा सिदा में यारों में बको 3 है बस है only son ने बा कनागी 1 की father की 1 का इधले इस इधले को 1 की father 1 की father सिदा 1 की father अमले ने सिगी father सिगी brother do di maga di sibling की relation सिगी brother से कनाने है बनो 3 की मपाने है बने बदु इतार दी 3 से सिदा only son है रखपनी ना मा से male gender सिदा ले याद्रा दुगा 2 and 4 are the daughters of the only brother of 3's father. 3 gi father gi kai de gi hore nga sai possessive yaw ba ma pa se side gi han hau over. Sentence as minor le ram ba matam sida. To itar diam 3 gi father stale re ko 3 gi father gi only brother 3 gi father gi only brother hadi 3 gi ma pa se ma gi ma chimra mo khoi ani ji khatane only brother stale re ko only brother sigi daughter ne ba kana 2 ga 4 ga se to itardi makhoi gi generation sida 2 ga 4 ga clear re ko how is 4 related to 1 4 se 1 da kai relation le da kai hoy gani 4 se 1 da kai relation le rage 1 na 4 da sister thok draw option number A Mathang questions na banking section dala e. SBI Cloud 2023 की question ta hangi bane. Makhoi da di question ni charges maina pi gani. Blood relation se sida ama pira mani ba ma ge family tree si ge family tree sina khanga kan sida sida mangon da gi question ahum na tragana manga se hanga kani. Si ge question se mangon da hoji ahum hang ba question. Ado itardi si ge question ahum se khumna na ba gi dang ta ai si ge relation se khangba mathau tar do itardi ai blood relation se maroi ko haidi aina si ge relation je ma khangda matam da si ge family tree pa hai tree hai ba matam se sida ai si ge question ga se amta khumba ngamoi do itardi aina han bada taw do se mamut na na ma ge family tree je hana ye pasine ai ge main focus se yesiong L has 2 daughters. L gi machanupi ani lei. Yapalore. C is the unmarried sister-in-law of H. C se luhongdriba H ki sister-in-law ni. Ai ngasai sister-in-law do kana da kawi. Ningchang tar. Sina question statement number 1 gi statement number 2 gi. H ki sister-in-law. H se de le. H ki sister-in-law la ka dab se karam kanda la ka ni H ki magi brother ama le se ba sigi brother ama le ba dugi magi nupi do aina sister-in-law ka gani ba tai ko aduga ma di kai daw har ne H ki sister-in-law se ma unmarried ni hai ba na tro unmarried ni hai ta ai yam ba gi nupi shi boy na unmarried ni hai ba ya gi dra yararoi ko do itardi sister-in-law ki relation da sigi relation je ma yararoi atopa way ma da sister-in-law ki relation je kai da su lai
ai sida le ai sigi ai se male ni haina khalu ai gi nupi la kani dai ko ai gi nupi du gi manau nupi du sai se su ko we doi ta di sidi ya dro ma se lu hong dri ba lai bani yaraba K is the father of G. K is in a G ki father ne. K is the father of G. K is the only siblings of she. Sideo only siblings hai bani. Machin manau sidai sida makhoi ni khatane ba nupa da su machin manau se K ga C ga si khatan khatne ba. Doi tardi K is the only siblings of she. K ga C ga se only siblings ne. P is the spouse of L. P siga L siga na spouse ki relation. Spouse hai ba matam da ni makhoi ni do matui manau ni hai bani kanana male no kanana female no khoi khangri. W is the maternal uncle of H. W sina H ki maternal uncle ne. Sida H leire H sigi magi maternal uncle hai taragadi kanada lakani. H sigi magi mother ama leigani ba. Sigi mother sigi brother do ai gidi maternal uncle name yaraba hoisa sigi maternal uncle se kana no W name dadi next time we say L is the maternal grandmother of M who is the sibling of G sida mas yare relative pronoun no ni yawe ba who hari se sida yauri ba who se si se kana oidoino L se oidoira M se oidoira khoi khangdri kana da la kani haiba matam da L is the maternal grandmother of M who is the sibling of G who se amaga thangnana leiba wa hai sida la kani ba doi taragadi L se M gi maternal grandmother ne ba L se M gi maternal grandmother doi taragadi L sigi L-sigi magi mama ama leirani. L laani magi mother dugi mother dugune mana maternal grandmother oiris. Who is the sibling of G? M ga G ga diam ka siblings ne. Duitardi S is the sister-in-law of K. S sina muka K gi sister-in-law ne. S sina K gi sister-in-law ne. Nasagi chap mana na mangon sidai sa sister-in-law ki relation da ani tho iko. Duitardi G is the only grandson of J who is not family. Aduga G sina muka J gi only grandson ne ko. Aduga ma de family da di ching de. Haidi makhoi ki family do di natre. Adu di kaidawrani magi mama gi family da laitre. Haitari atopa gi group ama da haidi magi mama dugi se samna kanda mother sigi magi machan machi le hasine. Sister sigi machado adu daidu dagi magi machado gi machado aingonda gi dai gi family tree gi manung chandre dana adu go mani da man haining is sigi leiri ba whole je khoina diagram ama da pulap hapchalak se ba ingaso L gi machanupi ani ngasai gi do dere ko si sima loigre C is the unmarried sister law of height sigi L laiba matam ai ga so hapong amta laitu ka tabi thamse K is the father of G K sina G gi father ne K se G gi father ne yare ko K is the only siblings of C. K se C gi only siblings ne. P is the spouse of L. P se L gi spouse ne. Sida hapchala se ko. Sida P le. W is the maternal uncle of H. Anta yaw ju ko da W su khang de H su khang de thamani. L is the maternal grandmother of L. L se maternal grandmother ni haire dudi ma se female oini mana male oini L se maternal grandmother ni haibani magi shishigi macham glani kanagi M gi
Who is the M sina kana oirne? Who is the siblings of G? M ga G ga se siblings ni. Ngasai G gi relation si simusung phangidra. Du si gi leiba poto sidam hakal over. K ga C ga do only siblings nen hai gi ni ko adu itari si sida makhoi ani do machimna oirna K ga C ga je sida hapsalakani ba. Taraba sidai sida kai dorne? Dana C lani dana K lani. Yare ko ngasai C gi gender khangdabdo sidai sida C di male oi female oi dadi yade dana aduna C se sida female oi ni aduga magi sida only siblings da male amalai gi draw adu na mana male la yara dra dunyo aduga ma se kai la ani S is the sister-in-law of K. S is na K gi sister-in-law ni. Kai da hapani ngasai gi do. C is the unmarried sister-in-law of H. C se luhong driven H. That Hello, hello. Sound tarbe am timune. Oza mali ko. Thor kani kitang lekti lei bane. Am class ka mai to bi gram tharo. Oza ni do oza matam na sangal ke. Mai am ngasi ko hob lan hob da ngari ni ko ko phajana tawro kani best level da. Sum akhoi gi live class da public stage da akhoi gi satra mai am sem na ba akhoi kana honori bu ko. Ado mai am kitang akhoi gi phaja yare sound yare. कोई कितंग पेन दब को तब अमा मा लेजन तुम हाबिरो को हजि इंग्लिश की वजा मगम सगन गे को सुना मिस इबारानी को इंट्रो तो हल लगे याम कुइ दसु पुखाय मुंग पुंग मुक्तान गे दु मथंग दा आइगी मेस क्लास तौर खिनी अदगी सारा मेस की जिके क्लास तौर खिनी अदगी सारा रोशन नाइना जिके हमसले मोई क्लास मथंग मथंग तौर खिनी म्याम अदुम चाक चाना चाना ओइगेरा थाउक चन चन ओइगेरा तुम लाइव ते सोइदे हेंग बिउ म्याम को साउंड प्रॉब्लम कितंग लेब्रो Content jadi apa? Cina kan begitu natra. Karena singi sana. Abinas. Kenapa? Kali lagi.
Music. First time. 그러면 펜드라노 아이 들어. Good morning, everyone. Ngasi aigi su first day oidoine life to laksa base aduna problem le su aina nga mu da so gi khoki ba laitar su mayam adum ngakpi gani na khale how's it serious aina ngasi ta ka da base ko every exam gi SSC gi loina mak mix up adum to draw bane either CPU gi ogera CGL gi ogera GD gi ogera adagi MTS ki ogera pull up mix tawraga ne topic ama khatang haina pujarak pane ko pull up mak yaw bane exam se kam naina haiba kanda subject verb agreement se gaino haiba kanda CPU da ju hangi CGL da ju hangi aduga sigi topic se na GD da di line hangi MTS na hangi CPU na lu na hangi haiba ma leite mogi trick khatang ne bogo adan chamana na dum leibane question naina kanda dum nokning ko su yaw bane ko Yang saya punah. Si, ada masa. Mana? Ah. Oh, siap. Nang horasira. Ai gemeng severani thau dem kawe. Ai uripok to gine. Aina tak to se English ni ko duga sana nga sai present tak pi kre pronoun ni maram da nga sigi sina mo ai gina tak se dori bi sina ko noun ne ko pronoun ne verb ne o khoi hum sigi relation sini ba topic se ko main tar ka ni ha ba noun gi topic se khoi discuss tar ani pronoun topic se discuss tar ani verb ki discuss tar ani lo ni ma mix up tar ni na mix up tar to ni na three topic ne ba khoi na punna tarok to je three topics ne ko khanga do she khoi dang asi hausa la sira subject verb agreement hai ba kan se khoi ni ha ra khang do se in a sentence the verb must agree with the subject have ne ba ko verb se ne subject ka ne agreement adum chat ka do ne ba ko thai da gi yel hong ngai da gi ga hai ga da english ki wa na hai na ra kan da gi ko yel hong ngai da gi subject ka verb ka moi ani gi bonding ama je same gi ba kham kamai na same gi no ha ba kan da subject da ne mathan da lak ta di verb su mathan da ina biru wa subject sina mo punna lak ta di verb sina punna ina biru hai ba gi ne wa hai se si je chat la ga la e ba ko kamai na hai ga kan da subject is singular ko verb is singular lakpi ni ko aduga subject na plural oitadi verb si ju plural hoina lakpi yu haine ba ko aduga akoina subject haraga ko parts of speech sida parts of speech like ko moi myam sida subject se loina mak haiba ya roi ba ko noun na to pronoun se sisina subject haiba wa hai se na oina singa doine ko subject doine ba ko aduga ama haiba kan sida akoina sentence amada ko subject verb and object haiba leiba ko verb se yaudaba sentence it doesn't exist at all ko the sentence lei roi subject yaudaba yai object yaudaba yai verb ko object ka chakhiba yai subject ka verb ka chakhiba verb should be there in every sentence haiba se sisini ko aduga akoina noun se oigera moi se hai re ko singular oitadi verb su singular chapigani plural oitadi verb su plural oigani haina ko adu the example amani dang hairam ge the dog chases the cat habene ko dog hai si bu kai no ha ba ga na khoina ko noun ni na trana chases the cat chases la koi maram su dum hai ke adu ko kai na plural la kana the dogs chase the cat hai se si maram su dum la ke ko dogs is singular adu gaina dogs plural and
하이브네버거 아두가 시나 나우니 시나 pronoun네버거 he sarna sa habigido he 나우니 뭐 호친 버스부 그냥 pronoun he we this are all pronoun 하이브네버거 pronoun 하이브네버거 pronoun 하이브네 또 마게 talks talk adagi talk si la iba masagi structure loina leiba nga tani ba ko maram do loina nei na biya nei na si ko plural noun se plural on ba kanda s na traga es na traga thang nei ba se si loi khang na ba nga tani si na te ko khoi jik nei na rak to se karamai na oi di ibano hai do ni ko moi je kamai na samjalak to no si ni car s tapa kanda cars it becomes a plural s tapa simple s c h x or z sine loram tardi ne es have a word sine ne tapira ka ne buses ko this is si mam se lak to ni ba ko aduga f natraga f ine loi tardi f to lothokani aduga ves tapa ka do ni ba ko leaves si je gyan tabi ko si mam si je gyan loi tabi ko aduga kari gumba same thing child children size adai ke change to ship sa akhoi na plural da su ship adum haiba aduga deer sa plural da su deer haiba ko sigyan tabi ko ma'am aduga vowel na o na lorba s tapsan birakani consonant o na lorba es tapsan birakani size basic ni ko noun da loi tam khaba nga ta ni I say we all can use the exception ni sarna suka sayar mo do use the exception ni singular su you oini plural su you oini he she it is the third person ko third person ni moi pulak se they na lo na chat kani ba ko sina object ni me gina us you gina you again you goes with you him it's a moi se lo na mag them da lo na chat leba yan tabi ko aduka verb how's it ngasai es la ido noun the go es na traga es ta pira kani na hai re ba ko magi plural da kaino verb ta tardi es sa ta pira oi ba plural da no es ta pa sa si sa singular oi ra ni ba mo gi on thok na doi ni ko noun da na es ta to ni verb ta di es ta poi doi ni ko adu da ga mo kaino plural da oi tardi go ga have sa go sina plural na tra ko aduga es tapsalak toy seung ko akhala on ai seung es tapsan na singular ne hai de bune ko sigyan tabi bro yamna thuna chapra na traga yes se ai comment pa de na su sawi ba tam kanu ko ai first time na ai confuse chappa su yawe ba ko sing es na hai ko kena plural se es mangi doini si mangi doini yan tabi ko ma'am aduga helping verb auxiliary verb kaina su tabi ramani ko magi singular se is my helping verb is am was where to go is has does was singular ko magi is plural oitari are the change to rakani has to be have to change to rakani does to be do the change to rakani was to be where the change to rakani have ko mayam sibo gyan tabi bra yam thuman bra thuya o tapake mamangi do hanjala khora natraga sisi gyan ta drama kha dum chathara sira sir hoi mayam su lady ai lora kanda anna ina chat ta chini ta wone ama kha dum chathara ke ko 하기도 singular subject 세 singular verb 때 찾거니 하리고 singular subject 세 singular verb 때 찾거니 singular subject 하리고 그노 누파 마차 아마 a boy which goes with is ama is later was later has later does please siloine 찾pi yaib eko makata ra say he does ko he has it ko it kinate she has she was eone loine maksi ja singular gyan tabi bre one gyan tabi ko
aduga exception se I gi exception se I di I gi ne singular so exception se I am I was kaino was ko si singular ngata ni si kaino plural na tro si ju do ju plural ni ko si ju plural ni magi exception ni ko I gi exception ni ko mayam na English ki di kaino mo tawra ba exception ekta pai thora ani exception du na dum upai ni tab hang ba kham khamon do aduga I wear haba wa haya ma se wear haya seasonary ba se wear je kan kana seasonary haba kanda I wear haba chatna de ko I was haidina ado I wear haba se consider tawe ba ko when does it consider when it is an imaginary statement if I were to be a bird I say uchega ma orama ba I would fly everywhere throughout the world bunji yawane world je ai pai chatna ni ko imaginary statement da where have a wahai season nahi have a ko yan ta bi brasi bokta next up plural subject ka plural verb ka hare boys what's like the boys boys on thore are ko am dem te view ne ko adagi kaino I we you am se do go play ga se one does does or dra there didi plays this is singular habani ko ya mabigan ko amuk refresh to zaram ge ang tanga refresh to zaram ge kaino noun didi is potapaba is natraga es potapaba moi se plural ne haina khangnare ko I'm simple the word aduga verb today s or es tapasa s or es tapasa season na singular ni have ko singular ni have okay did I singular ni have tapthara abani ko adu s tapasa sina adu de kaino plural ni have adu de kai goes have sa singular ni have plural ni ko sigyan tabi ko mayam sigyan tai ko am arai bi de han hose tam lag se ko yadra next up mic se amuk pat tatle sir mic se pat tatle hari yan tabi ri ba mayam question hang sala sira question de hawra siga okay yone water freeze at 0 degrees Celsius ko ji di hang ba question ni ko aje 20 seconds se exam da kan da 20 second mu hang ni ba ko ado ai 20 second mu tang pige ado answer je no yeng ado answer do dum solve puna tawmina se microphone sila kike ko kanbiramo Yam chumme answer se Tarbam te imbu ne mic se sel labane ta dia
Yam chumme. Yam chumme. Answer se. Ko water freeze at 0 degrees Celsius hai sa. Freezes la ani ba. Freezes la ani ba. Ka you know. S tapa sa. S tapa ni na ko. S tapa ani na. Size plural ne ba. Why? Water is an uncountable and it is plural. Kano ne ba ko. Water si di. Hey. Swagger. Singular ni ko. Singular ni ko. Singular ni singular ga puna chat kani ba ko. Yai ko. Next ki question mu chat ke. Lai bane how boy si di. Divya have little chance of winning the gold medal this year. Ko. Option the gold medal. Divya have little chance. Again, third of winning. Number 4 this year. Karamba oram ni. Pire 20 minutes to. Tobiro. Number B. Am chumna habire have sinatro change tarok to sa. Change to goda bidu su dum haru obakwa. Divya has ko. Sika ino change tarok to sa. Divya je mathanda ne ko. Singular ne ko. Maze singular ne part se. Adu de kaino have sa. Has la ani ba. Has little chance of winning the gold medal this year. Si change tawra ani ba. Yare ko. Mayam. Yan tabiri ko. Next chat kya. Yam sangoy. When it comes, CSSL gini ko siya. Mix up taro gani. When it come to football, my brother is an addict. Ay na kan ba dayan sa hidok raba mala. Kan biro Has oy gada ba ko. Diga when it come to football, kay no ako na change taro to siya. Comes to football zine ba ko. When it comes to football, comes season ko lando siya. Kaya no, sige comes ola ani ba. Karigi, it's singular ni ko. Singular ni. Aduga verb ta di, s ta pa kani, singular di. Singaw bi de ko, yam lai ri ko question siya. Sige question siya, aduki matik lai bagi chance siya. Adum hangin eh hong ne. Aray basi adum hangin eh. Adugo ne trick ka tok salak to ini. Next chat kya? He organizes a children fair every year and his friends come to attend it. Option देखो. He organizes to attend it and his friend comes. A children's fair every year. Kayo dino option si bo? Kanbiro. Si kanbiro. No error. No error yarom देखो. Lab exam gi dito po ngamdi. Yam chumna khale and his friends ko. Friends comes sisini ko. Tang lu khale ko. Adagina he organizes a children fair every year and sisine ba akhoi na si consider sine ba tog do se ko. Friends come haise. Friends sibu ko ino. Si plural ni. Obviously, we are going to go with the plural verb. Plural verb ka chakmina doni. Ko, adi tari kai haya ni, come na la ani haba. Answer se, come na la ani haba. Yam chume, yam haina chatla. Next chat ke ko. The child was gazing longingly at the toy. Longingly habdi yam yearning habni ko. Atopo word synonym mo na haya kanda longing se yearning habni yam na pam na ko. Yamna pamna thamoina khoidana yengjarame bako gazing means yengjaba haibani dana aduga toy du da yam khoidana yengjarame bako karino oi doisibo answer sibo lalam doisibo kanbiro the child was sira option do asoibidu su iro kai oi geda no do
Oh, I miss ni. I ming Sivarani thau dem. Ko I ming Sivarani. Sivarani ka we. I uripok to gini. I nga sa hajagi to di. Tao biro. I ming Sivarani thau dem. Ka we. Answer na tiko. Yani ko. Ay hekte miss na tau budo. Kan biro bo answer si bo. Oh, sayang tang na mo. Yam chum na hai de no error. Kai gino. Sida di kino. Subject verb agreement se loin agree to ra le bo ko. Si subject se singular la singular la si ju koi no singular la si ju koi no singular la se kem so bo kem ta lai tre bo ko. Aduna no error la ka ni bo ko. No error la ba. Next ki si question option je. Aina answer nga sa ito obani. Water freezes at 0 degrees Celsius. Ko. Divya has little chance of winning the gold medal this year. Number 3, when it comes to football, my brother is an addict. He organizes a children fair every year and his friends come to attend it. Ko. Right ko? Number 5 is na no error la kre. Yan tabiri bo mayam. Miss Voice se. Kang pai re hidi no. Kang kai hai no agyan ta dre. Agi sound se agyan ta drabo. Kang ni ro na traga yak mandana. Miss ta di ta bra. Next chat ke ko. Okay. Ngasai ke koi na nai na ri pham do. Rule se sungau haudri ko. Rule se sungau haudri rule se haurak pada ngai ngasai ge di subject ka verb ka agree tauna bado. Adu dubuni singular oitadi singular chakani plural oitadi plural chakani haibudune ba khoina ngasai di discuss tawri se. Sawe. Konje sawe. Ya dre Ram di ke shoot out de hai. Nangi do internet chapa mani ai gyan ta dre ai shu ha mane. Sound ngange miss o ani mi ani hum su de he ngange hai se. Sedang ya address kita ya. Ma internet yaw di. Ada di. iPhone lagi yang bira miss. I'm chappy, bro. Kasama up today. Next chat ka? Oh, sisine ko. The use of an gine rule ama khatang ne khoine hojik discuss taw do se. Rule ama khatang sida ne rule chabun na mane tholak to se. N khatang ke sida. When two subjects are joined by an, simple as that. Magi rule hambai magi n gi rule se akhone haina do se. Subject ani se n jina ne samjanarba verb se plural chat le verb se plural chat to ni ko subject amaga n jina samjana biraba adu tadi por amaga hai sibo ani shuraban ne plural oi biroi draw man hai se my cousin and her mother often go abroad ko ai cousin ga my mama du ga adum abroad ta chali mapalam da adum chatli ko adum chatkali often means adum chatkali haba ko go se plural ni yai ko ngan tabi ko sigi pe sidadi yaraba ai thuman bada yare na Rita and Shyam ko Rita ga Shyam ga se mo any se are good friends haba ko sibok ti kem ta laitri ko problem laitri aduga exception me am thola khido se si sini ko naina do se when two or more than two nouns or adjective noun amagi natraga noun amana natra noun ani natraga adjective ma'am mongonda lola ab ko yausala ab are joined by and jinane sama akanda that refers to same person here the same person comes up mi amagi natraga pot tu gi maramda ama khadangi maram sidane akoina naina birak tardi akoina verb se kai da sizane haba singular se side use to bigani haba ko ngobi de ko noun natraga adjective ko noun natraga adjective ma'am add on tawra pa kan the subject amagi adoi tadi verb sa singular oina chatpi yoi
ko adu tari si se mi ama khatang ni ko mi ama khatang ni ngau bi ganu yam ngau gan bane khoi gi ngau doi se sigi shu ngau dana ba ama hairam ge the vice chancellor and professor vice chancellor do masamak professor su ne ba khanga ba adu tari kai no mahak se akhoina kainen season na bi ni ha ba ko singular mi ama khatang gi na tro things ama khatang gi thing ama khatang gi ni mi ama khatang gi ni obviously we are going to go with the singular verb which is se used to be re ha ba yan ta bi ri ko adu du ka next time ko my friend agi friend do philosopher su ni guide su ne ba adu di kai no again we go with kaba singular verb has come ya biri ko yan tabi ko yan tabi next ki sidane laisan lagtoi se next ki sidane laisan da su oini amasung gyan ta halakadoi ni ko si ani se gyan tabi re next chat ke ko aduga hoji haigi dina when two nouns are referred to same person or thing the is only used once the verb is in singular form ngasai hoji hagi bedo ko ngasai gi the se ama khatang sizinadra adudi the se si se the sigi sina amani ko sigi magi the use to pagini the vice chancellor and professor si se ama khatang hoina consider to rakanda ko singular hane haina sizina bire haba ko when aduduga si one the same person ni ko sila isa se aduga yengo ko si problem la abane when two noun refer to different person or thing ko different person or tarba anima different or aba the is used before each noun and the verb is in plural form plural the lakani haba ko kaino hara kanda the vice chancellor and the professor the zemting biune sizem yam kan bra sir lai tha ba sir kadom lai tha sir lai da ba je kadom da lai tha ge jo khangda oh adom da ra ai nga sai lo lekhat la male dudi Yariko, the vice chancellor and the professor kaino sida la isa plural la ya breo plural la kaigina the je one noun da su professor da su ko si ani sida ko have plural la ko have been facilitated at the function the CEO again CEO and the manager si kai la ani plural la ani haba yan ta bibra plural ga singular ga gi ngau drabo ngau de ko exercise tor kan da mu yenga se haibra haitabra gyan ta ribra do when two singular subject are joined by singular subject ani se joined by an as a pair hoina khoina sizina biraba ko it is considered as again singular subject and singular verb singular subject ne na khana gani ba ko singular subject ko haari khoi singular verb sizina birani ba ko adu dikaina noun ga se ma se pair hoina sizina bi tardi verb se singular hoina lakpi gani haba ko adu tardi kaina bread and milk bread and butter rice and curry ko si sa is la ise gyan ta bi bre ona gyan ta bi bra aduga bread and butter hanju lai nei aduga atop amaga amtang iram ge ko slow and steady win the race chumra si chumra sir comment se pa ba yadra ba nutigi life class di khangde sir ga tang wari shinaraga harake adumakti khangdri haji bawgi di slow and steady wins the race gyan ta bibra ngawi bra ne sibo punna pair ama oina chatpa oitardi akhoina ne verb ta ne s ta figure ani ba ko kagina singular oina chatpa gi bread and butter bread and milk rice and curry slow and steady wins the race yai ko when two subjects are practically synonymous
Siki se hek loi bakanda exercise to rakani ko si clear loi to rakadoine when two subjects are practically synonymous ko manara ba pot se akoina law and order hai sibu khone pun chatli dana aduna ni ko the verb should be in the singular form ko singular form da su dum lai bigani hai noun masung noun is synonymous such as law and order ko law and order puna chatli ko power and influence yone is gyanta bibra atopadadi peace and prosperity ga haina julaina daina peace and prosperity sikai is to ko peace and prosperity power and influence adagi power and position sise is ngata loina chatli ko aduni sise synonymous oiba noun ani se laram tadi verb sa singular oina chatpigani haba yam nuba man bane exercise to rakanda lairakani. Next up, when two uncountable noun ani sa different or ba ngasagi to na same ni ko sige sina same ni sisina different ni ko are discussed plural verb is used ani itrang chala isone sidana singular hayo is sidana plural yengone size uncountable se manadraba different oiraba sida moi se different oiraba adu tardi na verb se plural o henbiro u haba adu de poverty and misery come together. Comes or oidro. Oiro oiko. Comes in ikodum. Comes di singular ni ma haido koi no. Different oitadi come or be you. Plural or be you have a ko. Topa word su likes and dislikes kinda highly like likes and dislikes. Likes and dislikes are used to rakani have. Yan tabiri ko, ma'am. Example, how rasa? Torkani. Miss Takpa say yamna to repeat kara. Oh, I am to man graba. Tam talake ko. Do go repeat to torake. Makhadi tak salage ko. John and I likes to go fishing in the evening. Size, kari oram ganya. Khanbiro one. 20 second pirage. Sir gi class ki je. Sir agi silo erga sir ndum lobi doroba. Sir gi po. John and I likes to go fishing in the evening. Ko karamba no lalam do sibo. John and I sise. Kai oido no sa like. Kai you know John ga I gani ko si plural ni. Obviously it will go with plural. Eko? Yan tabi bra mayam. Am chumna hare kume a. Next up. Time and technology are two important factors that change the substances into resources. Kay oram gani? Tawayari taw se. Answer je kan biro o. Nungtigi to bonga madi dum taw zarake. Number D sira. Answer number D se two important number B khalak pa yaw re, D khalak pa yaw re. Ko C si de kanam khalaroi draw. Factors siniko number C khalak pa yaw re. Time and technology. Time amasung technology mo is different to in lawi ko koina. Different to in lawi are two important. Time and technologies ko are two important factors. Factors when orakadaba. Factors orakadaba are two important factors. Mo is apun no in chatkadaba ko. Time and technology are two important factors that change the substances into resources. Habako. Factors orakadaba akoina. Si verb ni.
verb natro. Confused. Next is are two important factors. Yeah, factors were akadabaniko that change the substances into resources and lakadaba. Yako. Next is Mr. Das, my friend and principal of this college, have retired. Ko CGL the hangibani yam line hang e yone CGL the lugani habasu laite GD the lagani habasu laite adum mix up ne English kidi karambo orakani answer jem ta khanbiru o mayam. Kaino answer se khangbidrabo haibidroiro kaino has retired ogedabako has retired yaiko Mr. Dasa magi ngasagi hagibdo kaino bu ogera adjective ku ogera mangonda napakpa myam se sisidi site napakpani magi maram na ngata ne pulap ori ise aduna singular ne bako singular oina chatpigani aduga singular oina lobirakani have yaiko Next time, the vice president and the chief secretary is visiting our office today. Sidi am laire ina khadmada. Number 4 gi second biro question number 4 gi answer ibiro. The vice president and the chief secretary ko lak to sa moi ani ne the ngasai gi yaw gi bdo the za silak tare moi sa ni ne na khala ani bako akhoina adu tare is sibu akhoina kai on thok pira ani are on thok pira ani bako adu the chief secretary are visiting moi ani se la ani are visiting our office today haidan lakani have kan tabiko next time chakka Bags and purse were thoroughly checking at the entrance of the theatre. Options in bio. Number 6 ko kya bhul gaya. Number 6 ko, number 5, number 8 pok lay bako. Ano option se? Ako na. Sida no error sila ramdre ko. Si no error oy kita bane. Sida no error se ayaram dramale. Bags and purse were thoroughly checking at the entrance of the theatre. No error lagadavani. No error lagadavani. Option se. Sida aina type theorem no error lagadavani. Kay you know mo makhan tungan bane bags and purse ko were thoroughly checking at the entrance of the theatre se mokhoi je ani thokna ne bako mo je tungan ni bags and purse haina de bags and baggages haina adu tardi adu dadi kaino singular lakani mo se plural oina dum lojai se kem kai de bako thoroughly checking at the entrance of the theatre was thoroughly checking bags and baggages Aiko aduga number 6 the contrast between Britain and other countries of Europe are striking was confusing bags and purse was thoroughly checking at the was or see was or either was natraga no error ani se I will check again and tell you tomorrow the contrast between Britain and other countries of Europe are striking sige se khanbiro
Number 6 ki se the contrast ni ko. The contrast se si se uncountable noun. Uncountable noun hai ni ko. Uncountable noun ni na. Uncountable noun masagi di magi se kai no. Arnate is oigda ko. The contrast between Britain and other countries of Europe is striking haibako. Is striking. Kaya no, sigi between za. Sigi between sa. Sidi preposition neba. Preposition ki matung se kaya hai na prepositional kaya no object hai na khang na ibako. Object ni magi object ni ado it doesn't consider with verb ka na noun ga gina mari laina baka and the preposition amasung preposition ki object se sisi ga mari ke amta laina de kaya no moina hojik laina doi si dia subject siga verb ka agreement ne ba khona thi doi si aduna sigi di sigi phrase se si se ngawhan na bagi de makta la kwani the contrast is striking ne baka. The contrast between Britain and other countries of Europe se sisi ngawhan na ba hapak pa kadang ni the contrast is striking adu di kai no is all ani ba yai ko next up that makes the given sentence grammatically. Fatima and Sana has taken the vaccine ko. Fatima and Sana was bored. Kan biro sidi yam lai re. Fatima and Sana has tiko. Kalai chakra. Has sa. Moza plural ni dana. Plural ni. Sizu plural oi bigada bani. Adu di kai no. Si. Siza. Si chum doi ni ko. Sida have or aktobo. Yai ko. Si chum doi ni. Fatima and Sana have taken the vaccine. Haba ko. Si chum aktobo. Option se. Yai ko. Yeah, bro. Next at kya? John and I like to go. Okay. As answer je. Aina 5 kids and no error iremise. Sige je ay amtang hana ay hayeng amtang check taraga ay harak ko. Oh sir. Si was adum. Oh sir. Was sir to ne. Bag and baggage na hayan ba masa. Sige sa ay amtang check taraga dum harake. Next di chat se ko. Rule number 2 da. Rule number 2. Gyan tabi ki bro. Next chat ke ko. Each, everyone, someone, somebody, nobody, no one ko. None, any, anything, one, nothing. Sige wahai sing se. Si sing se la aba. Any of this word se ama heta la aba adu tari si am hangal ma mama agi du yam hangali si yam hangali ko moi se singular oina khoina consider to wiwa aduga singular oina consider to wiba ni na akhoi su singular verb se si se akhoina chatpi gani ba ko aduga singular noun ni singular pronoun ko each somebody nobody plus verb in singular form hai se ko aduga akhoina possessive case ko noun gi possessive case to his sa akhoina use to bi rakani ba there ga habado akoina sigi there ga habasa sisa landoi mogi each kumba harama bako each kumba hara di his natraga her habasa sisa used to birakani habako mostly his to chatli adubu his or her lakwa kanda akoina land ba ching deko ani magloina chungani duna yonko everyone does singular ni his work according to the timetable. Nobody is going to take this rotten apple. Ka is ka nobody ka kanaga no is nila ise. Every boy nupa khuding ma nupi macha khuding ma moise ka was ka puna chali se. One of my friends sije hana khangbi ho ko friend mayam yam doini sidagi ama khatang khandorak toine ba ama khatang khandorak panina si marak sidagi ama khatang nina sigi subject sa sisidi plural oina khangbiu ko sidane hanga pase friend sida plural oina subject sida plural hoina chatpiu ko one haba wahi se laktardi adu go one haba nina magi one sigi di kaino verb sidi
singular lakani ko singular lakani aduga sigi one gi hoina naina si if one is given as a subject hoina lairamaba one se ko the verb should be singular and possessive case once should be used magi ngasagi his natraga her used to harambado his natraga na her used to harambado one lakh tarina one sana habigani haba sigi pese di tapaba yaraba ko one ziga CMU one is ready to help me is ziga chatli ko si singular ni chatli si one should obey one's parents my mama pa do akoina na obey toroga chatkadabani haba ko mi amagi agi mai paga obey toroga chatkadabani one must tolerate one's friend and as well as one's enemy sida her harame his harame kathat pigadabani one boyaram tardi one's lakani ko ngasagi each kumba haramaba ko anyone gumba haramaba adu tardi his natraga her sa use to buda kem kaide one la am tardi once chatpiyu once si chatpigani haba sigi pesidi tapaba yarba next chat kya solution ani example the ko only one copy of the book running into 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remain spelling se lan bani ko remain now ko karamba option hoigani CPO da hangi bane 2019 da se recording hangi moi se recording di yaw roi ko handa ki sem di recording yaw do man ra mathang da di am chumna khale remain now kaino oi do sa remain so rak toi ni ko kaigino only one sigi one je ko copy of the book see as the paktu se kaigino haba kanda book ama khatangi ne ba khoina discuss taw ise book ama khatangi page to gi maram da discuss taw bani na aduna as hapak ta bani karigumba book me angi wari oi tar di ko adu de la kani one copy of the book running into 1000 pages si me am je ngwa ngawhali ni ko si je trick ngata ni of Andhra Pradesh ko remains now si sine bala ka da basi gyan tabi ko next chat kya every soldier and every officer was in their place se khan biro answer ibira roi draw number C kai orakani every soldier ko every la akoina kai habi singular use tawgani ko simasagi singular verb se laizareba singular verb se adu tardi there sa sisida ne ba ko there sa his natraga her use tawrakani natra his or her use tawrakani his or her place and use tawrakani haba yai ko
Yam chumna ire. No one were present when I entered the hall. Option the no one were present when I, no error, entered the hall. Tabiro? No one was present when I entered the hall. Yako? Chume? Everyone was surprised at his indefatigable having an indefatigable courage and determination to achieve what he desired. Haba. Indefatigable habdi fatigue habaze. Fatigue ki defatic habane bakwa. Indefatigable haba hadi fatigue hadi isa son ba habane bakwa. Aduga defatigable hani am sondagan ba habakwa. Indefatigable hani songanda ba haba. Opposite ni ko. Magi sondha gandaba adudi masado adum fresh or leba courage to adum yauraga leba habane bako. Everyone was surprised at his indefatigable habaka, defatigable courage and determination to achieve what he desired habaka. Option je can be ona. She answer je can be o. Answer se option se no error lagani ko kaigino everyone ga chatli aduga he desired sisu dum chatli. There's no error moina manghan khatang khandahan bado mata mangalini ko moina trick tawraga sangdoaga sida dum ngaholadabane ba. One of the reasons behind malnutrition is the improper way of food intake. Malnutrition akoina class to budayam habito mal haradi bad words bad kanoda evil gumba baniga malga gi difference to haine hagi ko sigi ko sigi kena bado sidadi kena malnutrition nutrition phangdribagi maram sa sigi ne magi reason sa improper way of food intake. Chak chow phazana phangdabagi ni dana aduga answer to option j laibi se behind malnutrition is number B, that is the improper way of food intake, one of the reason. Answer option j kai oramba yai. Number A khala D khala. Sige sa one of the reasons oigedaba. Reason me amarak ama habane bako. Se malnutrition tho iba reason me amarak tu dagi ama habane ba. Adudi reason se ngasagi noun do adudo size plural oibiyo haram daina. One of the laadi. One of the haraga poto plural oibiyo haidana. Book kidadi consideration da. Magidi amagi ne bako man amadugi manung da yarakpani sigisna reason me amarakta ama habani na reason je s tapakani haba yaiko lara. Although people has been on watch and the watchkeeper were very tired, everyone were up and buzzing. Yam line thom le answer side lai option the pibiro. Everyone was oirodra singular ni chatoi se si everyone se akoina singular ne na chatle haidana obviously siju singular oigedabani singular di was ni where ge singular di was ni like
each and every one of them want to discuss the post production among ko makhoi loina amasu discussion da tholakadaba production gi tholakadaba last gi tholakadaba kona tholakadaba do moi masen nang naninge haba ko adu kena them want to discuss the post production among no error and each and every one of option je kai orangani khanbiyo ne sir agi se lorani option number A yam chumna khumakre no error nate each and every one ko of them je plural lai bi re ko si plural lai bi re ko si kai no si singular oi ga dabani ko singular oi ga dabane kai no adudi once lakani bigani kai no each and every one moi use to ropakanda kai no singular verb use to bigani bako them once or ka dabane ba once or bi ka dabane ba yan tabi ko last and final naina khanbada sidagi okay season the last ne her latest novel is considered one of the most captivating story in contemporary literature earning praise for his intricate plot and well developed characters intricate habidi complex habani ko thambir osise ngahon bane GD की क्वेश्चन नहीं होने साइ CPO दा लुगनी कनो दा लुगनी हाबा लाइते मोन ngahon gani GD दा हमबा क्वेश्चन ने complex हाबगा सिसे complex हाबनी अदुगा लुबा पोट तो meaning hello mura sigi answer sigi topic kano sigi question sigi magi latest yamna una tholakpa novel se khambra yamna captivating oiba mibu attractive oiba story yamna yamangonda yam adugi novels de yauri ba ko in contemporary literature haidi contemporary haidi hoji ki oiba habani ko literature da hoji ki oiba literature da mana iripse mi myamna pamna ba oiba ko earning praise for its intricate magi plot haidi magi structure la iba myam do complex yam oiba yam lu halasu ko and well developed characters myam yam phaja hale ba ko literature gi sida kai oramani question je one literature oidoro literature orak pa yai oidi oraroi answer se ko latest novel is considered of the most captivating stories oigadaba captivating stories me amarakta ko stories one of the most captivating stories oigadaba am line answer je sida line amaba yan tare ko mayam to answer nga sagi ma'am do ayam tang pa thom ge only one copy of the book running into 1200 pages on Gandhi's visit to the state of Andhra Pradesh remains now as tapirakani ko every soldier and every officer was in his or her place ko no one was present when I entered the hall number 4 gi do no error like ko si question do de han se one of the reasons behind malnutrition is the improper way of food intake. Number 6, the older people has been on watch and the watchkeeper were very tired. Everyone was up and buzzing. Number 7, each and every one of them wants to discuss the post-production among. Last and final, but not least, her latest novel is considered one of the most captivating stories in contemporary literature, earning praise for its intricate plot and well-developed characters. Nasigiti sibok ti tawrase duga sir dasu mo pass on tawrage atopa class mo am lairibani na sir yada
ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯒꯦ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔ ꯔꯣꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯤꯀꯦꯠ ꯊꯥꯍꯟꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯔꯣꯁꯟ ꯖꯤꯀꯦꯠ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯇꯥꯛꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯇꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯀꯦꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯦꯠꯁ ꯀꯣ ꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯀꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯂꯨꯃꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯕꯦꯁ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯂꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯁꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯀꯣ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯃꯦꯠꯁꯅ ꯃꯔꯨꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣ खर लेभेल खर वांग तादे मैम जी व्यूजी याम दई खंगेबा मणिपुर लेब सात्रसिंगसे खर लेरिक हैबा मीदी दिल्ली दो कोचिंग चटपनी खंगदे अदई अतई दि चटपनी खंगदे मोइदी यारबर खंगदेबा मोइदी कहानी बिद्रबा केनो खंगद्रे अदि कानद्रे खलबरा अदुगा मरोइना खर सोनबा सात्रनेबा अखोइबु पाम्बिदुइजि कैनोदा असोनबा हैबसिति दका ओइबनिना दिमा लेबनि थिरकदुइनेबा अदुना असोनबा सिंगी बेस तोरगा वीडियो दुम सेमगे अदो ngarang video thagapani khare easy level da taake ko मैम aina easy level da taaga akhoi ji among delhi songi compete taw ngamdra khan nganu ko more than delhi digi hen mes ki shortcut मैम ai gi lai ko hoi to ngak tang shortcut ani saloi da ngari factory ma thame ba shortcut sana ba ko sari मैम kudol tor ke aduga zero level haina mes asun ma singi content se ma to bi rakke kam khan ngano laiba manipuda kakna boi tabale comment som lai bini ko camera de ma mai on thuise कगना बोई तब साठले अदु कायदि मेस की क्वेश्चन मैम नहीं नरा थागलदि कायदि ज्ञान तानी के मरमदि थ्योरी हान ताकपिरगा क्वेश्चन दु नैना बि बोइदि फबा अदो अखोन वीडियो सेम मतमदने प्लान तोरागे मणिपुर हैतब साठन खरि हेन नमना लै खलगा दु सेमबिरगे अदो अहिबा साठ सिंदुना रिविजन की ताते बि तारे मैम वरो रोइ को खितक सपोर्ट तोरो नोइना हाइनिंग बा वाले सा समाय तोरदि फनी सी तोरदि फनी हाबदो हाबिरो अखोइना थोक्सरे से तसेंगा सा दिल्ली दी लेहौरे होय अदुने दिल्ली जी कंपीट तौजेबा लेहौवी फिल्म दा थम्मजे हाबा अखोसी येंगेबा गगल लोगी अतै तै मोइना ने सांगना ता अखोइना टेंट्रिक थेमस मैम लेगर जाने मोइना हेनबसु दुम लेको काइम खन गनो आइना ओजा याम फिट ओरबनी हजि सारामेस सारोसनम थाजिलके मैम अमु येंगु को वादि वारा मने नोइदि पता पता येंगे अखोइ चाक चाद्रि को सोमदे येन थोंब कत्तुइने मखोइजु चलो फरे फरे मैम सपोर्ट तो व्यू को कंटेंट कमाई तो बसा साग जम लाम दी दे यार बस ताब्रा 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 तियो अदु kan lekha piro na dum ya piro adi kan no pen ratu piro ताब्रा ai ki keno public life general science public life tharangani general science public life tharangani to pongna taw ke bane disin kalo सी सी viewers 57 lerisira udi option yes sige sige ako sa ti uti ako ko ay tawag
Kayno satres why kay yun sa. ꯑꯉꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯖ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯝꯇ sakit kalau sih mana ya sih enggak Kamera sekitar. sampai 50 tuh Siang de siang pasani. Siang de siang pasani ko to. Ko magi 57. Hai. Siang bawa leko. Siang bawa. Siang budi wa leko. Kita siang bawa leko. Sai leko. How is it, sir? Alay? Udra bra. Ya ne dum hajar agi ana kana tawga. Si khara ti orang mane bako. Khang di mani yeng matam tati. Am sang da bi ta se bako. Na phar ne. Thengna ram ni na ba. I mean ko Rosan Hobam online da lay ba kam ko sing ko I general science general awareness se I tak to ni ko Vision Academy Manipur gi faculty ko online hojik tok doi se pung ama gu bang phang bani na section du di changroi ge ko aduga general science question ji daina bio ga chemistry ga physics ga question khara lokhal lage aina lokhot toi ba question khodi mak se hana ahang ba question ngak tani ba ko aduna munna taro dayo no question la ani sidagi ko periodic tables te harokadoi ni chemistry dagi aduna general science ke section sidi am chawe ba ko ana general awareness se amna maru oi general awareness haiba matam sida ngasai ge science su social science su pulap ni sarka doi je ana thengda roi ji haur ji ko lai ko ai gi mings ta lai yango sida chemistry question dagi hana lokhalake ko aduga physics ka bio ga na matung da ina halake ko yango sida sine ko no hojik uri je sine ko na modern periodic table na haije ko si modern periodic table se evolve torok pani sina hojik oi phim ni ko aduga si sangnang honak pa matab da scientist mi amma lekre ko mang da ko Mendeleev Dauvergne Newlands kan yam lekre si jidong hojik ko na modern periodic table na haini si ni ko si gi periodic tables na ko na mostly the people ni ko on mun de yango sida chemistry na hara kan da sigi element sigi mayam sing da ko na tamakadoi se ko on sida iri bang sagi magi ice ka hari ba helium lithium beryllium sida lai mi am jing jing sagi magi elements ka ta ni ko on elements mi am jing jiba ko na table da thamba jibu ne ko na periodic table na haise ad elements haise ko na alai lebe se far ga sida paktham thamba na te elements se kaino ha kana magi atomic number gi matungina arrange ro kadoi ni yango sida posters de yango helium ha ga sida helium 1 pire
hydrogen hairgana sida 2 pire lithium hairgana 3 layer beryllium 4 layer ko aduga boron 5 sumaini yango numbering form dang sai mag atomic number ngakni ko sina mathaka thai sin atomic number ni man elements gi symbols ina sida layer aduga makha thai sin sai symbols gi maming layer aduga sida makha da matang matang thare ko sumaina aduna koina periodic tables koina yengo sida mon yeng matam da koina sumaina sida vertical sida kalam laije sibo koina group ka wi ko ana group habis dang sai gi 1 2 3 4 5 6 7 lak pasna 18 bawla aise yare ko ana periodic table amada group se koina kya soge kanda 18 ko sida 1a 2a thaija sidi hoji yam kon tong na dre ko aya mana sida numericals 1 2 3 se 18 box at pase sumaina tong na re ba ko sik di ko ana periodic table se nga sagi magi group se kya no 18 sui aduga magi parat sina sida thibi ro to sida horizontal sida magi horizontal oi banga sagi magi lai je sibusina koina kai ka go hakan parrot ka oi banga sagi magi row je hai tare sina kalam ni sina row hai tare ko na row di 1 2 3 4 5 6 7 ana row tare ni modern periodic table da yaur je kalam jina 18 kalam sini yaur je yare ko sigi sidanga sai magi sida group 1 na hare kan sida 1 thare sigi pareng da le je sibo koina group 1 elements ka wi ko sibo koina kai ka go hakan da alkali metals ka wi yare sigi group 2 jina kai ko gen hakan pull up sini ko yaur je sida beryllium magnesium calcium sida yaur je strontium sida pareng sana yaur je se koina sina group 2 ni yare ko ana group 2 jina koina alkaline earth metals ka wi ko sum maru maru sum hara ke loima hai da ga ding sai gi details hoina salaga di matam do ayok sangar ni ko aduna maru ba khara hara ke idanga sai sina group 17 hai idanga sai magi halogen family ni ko sidani chlorine fluorine bromine iodine lei doje group 18 elements pe ka da yam kan hangali je si group 18 elements ki sabun jini ko sida koina kai ka wa kana sina koina noble gas ka we ba ko aduna hayang examination do ozana question da hanguma tam ni ko sida helium neon argon haraga sida ngasai gi size fai da le posak oxygen ni oxygen kana ngasai gi group 18 elements da chandaba ngasai gi magi elements so kholu na question hang kane ba ko ada to ma tam ngasai gi sigi group 18 da kana kana yau ha ba se sidi khang da ya roi aduna akoina sigi periodic table se habet pha da ya roi every year skudim ba ki periodic table da question ani hum dum hange chemistry ki da ko aduna sidi khang da ya roi aduna sigi group 1 ga group 2 jibo koina kai ka ge na hara kana ngasai gi magi s block elements ka wi ko aduga sigi group 13 dagina group 18 box da koina pull up sini ko sida koina kai ka ge na haya kana ngasai magi p blocks element ka we exception laini kaino haya kana ngasai p block element da group 13 dagina 18 box kim nung da helium ji yawi da na ko adunga sai gi magi helium ji di yawra roiba ngasai p block element helium ji na kana no exception ni ko sidi on s block element da san garne ba auna heng periodic table si nga kanta group 13 dagina 18 box da leba ja koina p block elements na ka re adunga sai gi helium ji 18 da yawi na do itari ka da gi p block elements sing dino haya kana ma di exception ne ba ko ana p block elements ki sida helium ji na kaino s block elements sida magi san gi ne yare ko ana transition elements na hai tadi kaino marak ta lai toise ani ji character transition na de mai hai bani na ko ana sigi transitions ki mai da lai sina koina kai to ke ha ka sina koina transition materials ka wi aduga sida sina wana pu thoi je actinium sina lanthanides kan sida yaur je lanthanium kan yaur je sigi na nga sai gi magi sida lai re sida a block elements hai ni sida lanthanium ga actinium ga sida actinides ka sida lai je ko aduna sina koina lenthanum dei hor sida akhina sina a block elements na koina sida lai re sina first series ni ko sina second series lai sib ja koina kaino a block metals ngaktani lai se adugo sida lai riba sida yengo sida koina gray masu da sida lai je sigi table sida gray masu lai je sigi elements sidi kaino on ha ka na ma ding sagi magi metal properties ju yauba aduga non metals ki properties ju yauba suma metals ngaktani sigi maya da lai je boron silicon sida lai je antimony kana lai je sigi maya da pull up sida un masu na lai je sigi ni sibo koina metal sibo koina kai ha ka sangna ya koina semi metals ha ga ju khangnai yan tari ko awla heng question da hanga kana ngasai semi metals na taba khanto u na hara kanda sigi marak sida ahum yaw halani sigi mak da yaw daba swai elements sama yawrani adu khanto oga loire yare ko adna akoina du akoina ji khangem ram de kaino kanda periodic tables elements na hara kanda metal sama ju yawrni non metal sama ju yawrni metalloid sama ju yawrni pull up sigi elements me amji koina table form da atomic number da base ro i da thambado adu koina kai kawi periodic table na haisne yare ko ana si amaru oi sidi khang daba yade si question adum la adoi ni
Yang sida mana question hangai je. Hangiba question ne ko ai sahi di tha dre si question hangiba question ngak ne. SSC GD ki question ne si question je. Which of the following has the largest atomic radius na hai je ko. Makha da pi ba element se mana pi ko 1 2 3 4. Khwai gi saw atomic radius se kana na khwai gi saw have. Yang sida atomic radius na koin hanga kan da kaino ha kan da down the group sigi makha is sathara kan da kaino atomic number sum henkala kan ba haibadi hydrogen dagi lithium ni hani lithium dagi sodium ni hani sodium dagi potassium ni hani ba makha kumtari mating asai gi atomic radius sum henkala kan ba atomic radius means kaino asai gi size to yare ko adna sina makha to kumtari mati kaino sum hedara kan duga songi peroxide ding asai som na lem ne khalo som na rai ni som dagi na som da satpa matam dadi kaino an hara kan asai magi sum handara kan ba duding asai gi si mari je pi ba matam da yango si mari je pi matam da atomic size kana no khwai dagi handa hai tardi sina khwai dagi handa doini sina khwai dagi yam doini maram de kaino som da lakto isna decreasing order lakto ni decreasing order hai tardi aso dagi makha da satha ba je ko ado down the group sida sang yang ko matam da kaino ha kanda sidagi sathra konda sum henkala ka doini ba element se mana puthok toi je kaino som naka dagi hang element lokhalakpa ama som naka dagi sumaina sathra ga sumai lokhalakpa ama adna akoina sida table ji yanga akoina khangdoini ba ado mano ji question hai sidi Which of the following element has the largest atomic radius and is ko khwai dagi atomic radius se kana no khwai dagi saw ga ha sida lithium pira beryllium boron oxygen pira ko mano ko sida sida mala sida later ya ko sida mana hai sida ho hai element lithium hai bam laira som da beryllium hai bam laira sida boron hai bam laira sida yang sida boron hai bam laira sida oxygen hai bam laira ko oxygen hai bam laira yare tu si kita kaino atomic radius hai de kaino som da sala ga sum handara ka doini aduna sina khwai dagi sauni sina handara kani sina khwai dagi pikani som da sala khudimak sum handara ka doini atomic radius na hai se from right agina left sala kana periodic table da kaino magi radius se sum handara kani aduga som da kalam jidang sai makha ta kumta boi tardi sum sa khala kani aduna sidagi lithium beryllium boron oxygen ni mana sali je aduna sigi atomic radius se khwai dagi saw ba se kana no khalo hai ta ding sai gi decreasing order da nga sai arrange to bani na sigi na khwai dagi saw do ni lithium mana hai aduni sida lithium mana kholis yare ko aduga how many elements are there in lanthanoid an hai je lanthanoid series na hai ba ko mana sida question hai si ji ba ko lanthanoid series ko sida lai ba myam sing se yare ko sin lanthanoid series ko masing thibiro sida ama ani ahum nga taruk tarian nipan mapan tara tramthoi trainthoi tramdoi trami trawa on lanthanoid series ta elements ki ayau ge haba ni man hangi myam jing ga dui tadi sida thiri na lanthanoid series sida lai ra si lanthanoid series ni si sina koina kaino actinide series ni sida lai sina aduna sida 15 lai ba je lanthanoid series ki elements se 15 sui ko aduna sigi 15 sida 15 sida sumaina tik tau be ya bra adamana aina sa hai bido sab san hang to mana sida which of the following it's not a metalloid and haize makha ta pi ba elements ka pi ko mana sida makha ta pi sida sa gi metalloids na ta do khatu u na hai adu ni sai hai gra boro laira sida silico laira germanium laira arsenic laira antimony laira tellurium laira polonium laira sida yaw da elements ma man hoski option pi matam da su so din yaw mani adu gi option do khantu oga lore yare ko aduna sigita sida gria masuna orije sigje metalloid ngaktani ko sida uri myam jing jana mana ngasai question nga sai magi metalloid na taba khantu haibni na sigi marak sida yaw da elements ma man option pira ka doini ko adu gi option do koina tik taw doine
ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯠꯂꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯕꯣꯔꯣꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯖꯔꯃanium ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯥꯔꯁꯦनिक ꯌꯥꯎꯔꯦ एंटीमोनी यावरे टेलोरियम यावरे पोलोनियम यावरे यारे को सिगिसिदा ग्रुप सिदा संड्रमिन साइ लिति यावद्रेना लिति अन लिट यावद्रमिना कोइना लितो सिलेक्ट तौनी लिट सेंग साइ मागी मेटालोइड नतेबा मेटालोइड न हाइ तादि कैनो है कंदा मेटल की प्रॉपर्टीज यावबा नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज यावबा सिबो कोइना मेटालोइड्स कवइ को अदु मासिबु करि हागजु खंगगे है कंदा कोइना सिमी मेटल्स हागजु खंगनैब यारे को मेटल्स की प्रॉपर्टी आई खितंग हाइबिरमगे मेटल्स न हाइ तादि कैनो न हाइ कांदा साइ मागी एग्जांपल्स गोल लवरसि को अखोइना गोल से लवो मतमदा सना साउंड चलगा येंगुने कोइ सना जे आंग सिंथोकपा याद्रा अदु अदु कोइना कै कवि डक्टिलिटी कवेब को अदु जेंगो सना साउंड अकजु सिंथोकपा नतबा पा पुथोकपजु याइदना को अदुना अखोइना मिलिएबिलिटी कवेब को अदु अखोइना पोट सेंग साइ मिटल अनि जे कोइना पाइरा कांदा येइनाबा मतमदा माइ मखोनसु थोकनेब को अदुना मेटल्स न हाइ तादि आइना हारिबा सिगी प्रॉपर्टी म्यामसे लोइमुक लैगे दौने यारे को अदुगो मेटल्स हाइ तादि हारिबा प्रॉपर्टी से लेयरोय यारे को अदुना नॉन मेटल्स हारा काना ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन का पेरियोडिक टेबल से यावरि म्याम जिंगसे सि नॉन मेटल्स नाक्तनी यारे को अदगी आयरन गा यावरिबा कॉपर गुंबा यावरिबा मोइजे मोइसना खोइगी कनो नाक्तनी मेटल्स नाक्तनी अदुना पेरियोडिक टेबल साबदि कैनो मेटल्स यावरनी नॉन मेटल्स यावरनी अदुगा मेटालोइड साइबमसु यावरनी यारे को अदुना मोइ म्यामसिबु खोइना एटॉमिक नंबर दा अरेंज तरुगा टेबल दा थंबजे सिबु खोइना कै कवि पेरियोडिक टेबल लन हाइसिने यारे को अदुना पेरियोडिक टेबल्स दि खंगदा यादमिना मसिमदि फाबिरो मसि क्वेश्चन अदुम लाकनी केमिस्ट्री दा Reactions of an acids with a base is known as naise acid ka base ka react to basibu akoina kari kauge haba chemical reaction ma tamakani ko aduna sida acid ama laira plus sida base ama laira ko laira masina koina kai semga dagi har kanda koina sol har semga ne ba ko aduna mana haise acid ka base kana pulaga akoina sol semi ko si ki reaction si akoina kai kauge ha kanda neutralization reaction ka web neutralization reaction habadi kaino acid ki mayang ni hela kanda base hapsalaga saman bani base ki mayak hela kanda ngasagi acid hapsalaga saman bado adune akoina neutralization and haise yare ko an neutralization reaction habda koina kangabdi kaino acid ka base ka pulaga sol semi habja sini akoina neutralization reaction and haise ana sigi example sama ina makhada question oina yaw kini ko hoski oina disi ka tanga khango acid ka base ka pulaga sol sample se si ko neutralization reaction ka web sida option C da mana sida option C da mana piris yare ko examples of corrosion is ngasagi akoina yot se akoina colin ka ba se si akoina corrosions ka wi ko karigumba मेटेरियल सब की मथकता अखोइना लेयर में फॉर्म तरक पजे सिने अखोइना कोरोजन अन हाइजे अखोइना आयरन जे अखोइना कोइना थामत युम साबद येंगोने अखोइना युम साम मतम द अखोइना हौरबे ngसागी मागी पिलर दो सिल्वर ओइना लेयर मगा मतम खरगी मतुंग द ngसागी ब्राउन मचु इलेक्ट्रा अदुमाइदन अदुनि अखोइना कोरोजन अन हाइजे को अदुंगा सिल्वर की दति कैनो ना हाका अखोइना सिल्वर की कोन से अखोइना मतम खरगी मतुंग द मुसलक्त्रा अदु अखोइना कैनो हाका ngसाई अखोइना कोरोजन कवे यारे को अन कॉपर की कोनजिन अखोइना मतम खरा ऑक्सीजन एक्सपोज तौरगा थम मतम द माइज केन अखोइना ग्रीन ओर कने बको अदुना सिदा मान हाइज मोय म्याम जिंग से कोरोजन की एग्जांपल नातनी औने सिदा आइना पीरि सिदा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर खांगो को सिगी ऑप्शन अम माइना पुथोकपि वानी हायंग पैखादी अमम दंग अदु लोइम हांग पयानी सिगी ओम जिदा ब्लैक कोटिंग हाय कन क्राय थोकेन हा कन ब्लैक कोटिंग हाबिस कोरोजन क्राय थोई सिना सिल्वर द थोए बको ग्रीन कोटिंग हाइजना कैनोन हा कन ngसागी कॉपर दा ngसागी थोलकदोनि को मागी अदुगा ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन हाइजे कोइने हेता येंगोने कोइने युम साबगी पिलर दु कोइने मतम खरा कनो द युंग थम मतम दंग साई मागी ब्राउन मचो लैदो अदु ब्राउन कोटिंग ने बको अदु आयरन यारे को अदन मोइजे कैनो हाकंदा कोरोजन की एग्जांपल नातनी मोइसे अदन ngसागी माना ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर जु सुमे माजु कोरोजन की एग्जांपल नि ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर जु माना कोरोजन की एग्जांपल नि अदंग साई ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन हाइजु कैनो माना कोरोजन की एग्जांपल नि अदन ऑप्शन डी दा यावरिसे ऑल ऑफ द अबव अन यावरिसे सिबो कोइना कै कौगे ना हाय कांदा आंसर जे मागी ऑप्शन जे सिदा ऑल ऑफ द अबव सिने अदन खंगदबदि कैनो हाकन कोरोजन थो कांदा सिल्वर द कै मचु फॉर्म तौनी ब्लैक अदे कोरोजन थो कांदा कॉपर न करी मचु फॉर्म तौनी ग्रीन अदु आयरन द
ꯖꯟ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯆꯨ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯣꯠ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯔꯣꯖꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯚꯔꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯣꯟꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯔꯣꯖꯟ ꯀꯧꯏꯀꯣ What is Newton laws of action reaction ko? Newton laws of action reaction masigi kaino na harakana ngasagi Newton laws of action reaction se Newton gi kya suba law no na haiban yam hangmani ko sigi se SSCG da hansan nangba question ne ko ana Newton laws of action reaction si Newton's ki laws ahum lai ko ahan bada kaino harakanda laws of inertia yare ko ani subada kaino rate of change of ai atha lakini ko rate of change of momentum is directly proportional to force applied on it ko si katang khango aduga third na kaino action reaction laws of inertia ko laws of inertia di kaimtana te yengo aino je munne yengo aina pari kulom si yengo aina pari kulom je sumaina sela ko matam di yengo ma ji dum sian doi natra ma ji dum sian doi ni aina ta lo se phara je kulom je phara kan kulom je lep kharne yare ko audagi yengo mai kulom ji sumaina lepaga leijabani hojik se kulom je resa leijare ko aina taklau thara kanda kulom motion dam gong sian kra ya bra ana mana haning gi kaimta te pot ama sialaga dum sialaga laininge ba ko aina phadraga di haibe wani natra res lairaga na res dum lainingi aina mangwan apply pidraga di haiban si ba koina inertia ka wi ko ana inertia na haije kaimta te pot ama sialaga na dum sialaga lainingi pot ama lengdana lairagana lengdana dum lainingi ko aina force p3 bau ba haibdo adu koina loss of inertia ka web yare ko aduna adudi yengo ngasai magi inertia je kaino na harakana ngasai magi mass yam chaure khalaji mosalak pe inertia yam chaure khalaji aina phana bhona problem da ngasai yam waroi drama je wani ko poto pick po itari ko aina taklauna pha matam sida ma se lep kharne ba ko aduna kaino harakana ngasai inertia do ngasai mass chaw da defend tawdro aduna inertia habisi kaino magi mass chaw bun on kane aduna mass yam chaw tardi magi inertia ji yam chawni mass pi agana magi inertia se yam pikane ba ko aduna manasida haise what is Newton laws of action reaction hai ta article second reaction sina haisina kaino na hakanda pose motion da ina pari kulum sumana chele khala je aina mona taklau tham ma je khangyang yang han bazu yadro aduni ma adu itari ngasai gi pot ama chela matam da aina force ama taklau na ina tha matam da khangyang kha khrise kaino hana selamba velocity gi ma je aina thar matam da hena yang khar ki doina tro aduni man je rate of change of momentum man hai tari ngasai gi momentum di mass ka velocity ga purina badune ba ko aduna ngasai gi aina pot ama chela ka matam da aina taklau tham matam hena yang khar khrise kaino ha ka ngasai gi magi momentum to ngasai aina piriba force ga proportion oini have aina kanna tharagana mana kanna chen karni aina tamna tharagana mana tamna chen karne ba ko aduni mana haje rate of change of momentum is directly proportional to force na haje force henkali gai ngasai momentum to henkali na haibe wanit yare ko aduni mana sida haje aduna aina measure of inertia di mass hai kare ko sumaina aduga momentum of an object anaje pot seng sai ga ina motion da lay lor ji ko momentum hai tari motion da lay gedam ni sida motion da lay bisa kaino momentum man hai tari ma je magi mass tuga magi velocity ga puri na baja si momentum ga mane ye ko aduga magi symbols in momentum gi symbols na kaino ha kanda ngasai gi magi p je sina koina momentum gi symbol ne maji kari ga mana kata gen hai tari kaino mass ka ngasai gi poto ngasai sela mena magi velocity em yaroi dra adugi velocity tuga mass ka puri na bado adu ngasai magi momentum tuga manane yare ko next question yam hangan ba question am lai sida question number 8 ko question number 9 equations of motions ko equations of motions na din hari motion da leiba ngasai magi equation se torok to ni yengo ni sida mone yengo aina kulom je sumain sida paire ko sigi je hojek thadara kan ngasai ma je makha da taroi ja makha da tani ko si kai gino na hai tari ngasai gi art ki force of gravitation lai bido aduna maram orga tari ne ba art ki force of gravitation se lai ta boi tari aina kulom je thado ko matam da kulom je mathak ta pai gi bisu yai na yadro ana ngasai gi adugi force na ngasai kulom je na thado ko matam da makha tai se kaino na ha ka ngasai ma gi art ki force of gravitation na maram orga ngasai kulom je makha taraga makha tari ne adugi force of gravitation do lem da boi tari kulom je mathong khung da any direction da pai gi bi ai ko adu art ki force of gravitation je buni akoina gravity in hais yare ko adun hojik man tawdu equation motion jina kaino ha kan da aina kulom je mathak tagi thada ba matam stiang kulom je motion da lak doini kulom da motion lak matam kulom je makha ta gi doini ko
makha da ta ma tam si dang sai kulom si ngai gi ma gi velocity se puthora ka doini ma gi velocity asian po dam gi velocity se kamaina puthokani yam ludro si gi se sumaina kulom si sumai thada gi matan makha ta ga ni ko adasi kulom si pai da gi doini asian po dam gi kano si da khoi gi object am si dang sai ma gi velocity se kamaina puthok doino yare ko adna nga sai aina sumain thadrak matam sida makha ta matam sa akoin equations ahum tholakani equations ahan bazita adun equations je sizinaraga akoin nga sai magi velocity adagi magi height magi distance loi puthorak doine ko anaman haije sida p divided by is equal to ut plus half zt square jina sin second equations of motions ko fast hangde questions sina first equations of motion sida haisna kaino na haya kanang sai magi b equal to u plus gt yare ko sin equations motion ahum ni ko ne sita go doise ko sida kai second equation of motion second equation of motion man haisna kaino na haya kanang sai magi man hoji question da pi je question to s equal to ut plus half si this khangadam ni ko equation was class 9 di am tam ni si equation was an ahum si equation of motion ahum third equation of motion dana kaino third equation of motion hai na sai nga gi b square equal to u square plus twice a se iba nu ngai te ha ga nu hojik aina ice to on top pero sa mane sumaina sigi motion equation ahum jini ko adna koina pot ama makha da koina free fall ta gi matam da magi velocity magi height magi time je sigi equation ahum jitagi sana ba ma yanga mana photo ha bi gi matung koina formula pa laga angka je hotoini aduna sida ai mathak te ta ira ge ko unana ba khoyar b na hais na kaino ha ka nang sai magi final velocity ni u hais na kaino initial velocity ni yare ko adu sida man sida z na ma yaur je sigis na khoina kaino na ha ka gravity ka wi aduga sigi ice na kaino na haya kana ngai magi ice na koina high ne yare ko ana pot ma free fall taw matam da magi velocity final velocity initial velocity puthokya haitadi sigi formula je palaga akoina puthor ka doini ko aw damana sidi yong my question sit in the equations of motions is equal to ut plus half gt square ko singa sai magi second equations of motion duni ko mana sida irize mana what does u stands for c s c g d da hangmani ko si question se aina question di thadre loi hangmani in the equations of motions is equal to half gt square what does u stands for si equations of motion sida kaino u haiba se kaino an hangba man hangi se yare ko adai nga sai hai gre na u na hai tari sida initial velocity sumaina yare ko u na min tari je kaino initial velocity yare ko aina process sumain thadaro aham da sida dsl lem du natro sumai thada matam da sibok thadaro sumaina yare ko aham da 0 da lem natro adu sumain pai daga sima pas da leido be jakuni sina final velocity ko si ahan bagi je kaino u na dino tawani si makha tara kan da sida sibok yok da leito je sina koina b na dino taw ne initial velocity abdi hawbada le velocity do final velocity haina sida loib da sida le velocity sibok koina final velocity ka web or the man is a kind of equations of motion the second equations e ka pire adu mana u na sida hari kari non hang man hang is yare ko adu itadi initial velocity ne use adu itadi u hang daga zumana z hang bazu yadro yai ko adu is hang bazu yadro z is na kaino acceleration due to gravity ni is na high ni high lor yare ko sumaina which of the following is the
largest organ in the human body ko biology ke mulok ase ख्वाइदगी लार्जेस्ट ऑर्गन कनानो ह्यूमन बॉडी को लाइफ साइंस है मतलब दंग सही माई क्वेश्चन से वेटेस लौखलक मतलब दा यंग मतलब ह्यूमन बॉडी की पार्ट्स ने ख्वाइदगी याम हंगी क्वेश्चन दा को अदुमाइना अदुना इन हजिक लौखलेबो क्वेश्चन से कइनो ह्यूमन बॉडीज ने ख्वाइदगी साउ ऑर्गन दी कइनो खंगो को सुंबसती फे ngaktani skin ने को अन स्किन से खोलो The red colors of the human blood is due to human blood se ngangi ko masi kaigino hai ta ding sai gi hemoglobin sign ama yauri bu ko aduna maram orga ngangi ne hemoglobin hai de kemtna te ngasai ma gi iron containing elements of iron containing proteins sama khang ne ko ma je ko adu ngasai red blood cells ki manung do yaw do ni akoina blood ana haira ka da koina components mari ni yaw do je ko plasma haibam ne blood platelets haibam ne white blood cells haibam ne red blood cells haibam ne mari jina ko human blood se sem do ni यारे को और ह्यूमन ब्लड सेल कोई ngang जे कइनो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हाबगी मनुंग दा कोइना आयरन containing protein nam yauri bako aduna maram orga ngasagi ngangi ne ba blood se ena ko and which of the following parts of the human alimentary canal can be the maximum length elementary canals and high tarde akoina digestion tawda changibdo ado akoina elementary canal kawi ko magi start scry dagi hawni akoina mouth dagi hawni loibina khoigi anus ta loigani ko adogi marak ta leiba nga sai magi stomach kaina loi outro last intestine yauri bja moi pulap siba akoina kai kawi elementary canal kawi ko adogi elementary canal da kwai dagi sang ba kana na kwai sang have na small intestine da ko small intestine kwai dagi sang khoigi elementary canal da ya na ko ana answer je kaina khoina small intestine khot ka do Mr. Ladies. Yare ko ana makadang laksi. Man hai che sida blank le ko si question je hangi blank le is caused due to deficiencies of iron in the body. Yare ko iron je body deficient oirba adu oita gadi man hai je kaino kari deficiency disease thon gi hangoman hangi je ko on iron je koina oita gadi kaino ha kanda anemia hai ba koi gi disease si thola kan anemia hai ta dinga sagi e wat pado kaino ha kan nga sai hemoglobin gi yauri ba nga sai blood cells yauri je magi normal levels digi handa gi badu ne adunu hosikti yam tawi dana ko nga sai gi nupi macha khoi gi sabok pi mam jing je khoi gi iron gi je wat na me nga na government gi social welfare program gi yam taw bodo kangi dana ko angalwadi gi danga sai gi magi masa gi support pi dana tana nga sai gi mama gi ju sana ba yam thinai dana ko ado nutrient rich and food nga sai gi mama tu da pizari ne ba ko ado ita ding sai gi ado gi deficiency tu laitin da ba india da anemia je atu ki matik nai yare ko adana sibuni khoina kano da magi hayang social science sala kuma tam da koin directive principles of state policy ki makha da chali ko sumba ja koina government gi magi welfare da yar ko do ni ko mai social welfare department family welfare department gi makha da sumba se tar ka ne ba ko ana directive principles of state policy ni moise khange ko directive principles of state policy na hai tar di kano da yaw do ni koina part 4 da yaw do ni ko magi articles na ki anu ha ka nang sai magi 36 ta gina 51 puta sai magi yar ka ni magi provisions me amjing je yare ko on the directive principle na part 4 oini fundamental rights na part 3 oini part 4 a na kai oini fundamental duties oini yare no ko aduna city government ki policy habas di implement tawrazu yai ngasai gi tawdre na khoi government da wakat pa yade maram di kain ha kan directive principles of state policy ne ma di government ki financial sound of gi makha po le ba ko ana moi je khoi na directive principles of state policy ta thamis ni yare sina si oi sakre ko which vitamin strengthens the bones and I koi hakchang i saru je karam makha da piba vitamins na strengthen mapangan khalan bada mateng pangki ha ba ko adi vitamin D yare ko auna the powers of the cells is na hai je ko makha da option sid laire nucleus haibam laire DNA haibam laire chromosomes haibam laire mitochondria haibam laire sigi mari jidagi powers of the cells karam mono khallu haibe wani man haise ko ana magi options na kaino mitochondria akoina mitochondria habe je kaino cell organelle ni ko cell organelles na mayam jina pula koina cell habe je samdoi ni ko semdoi ni ko cell habe gi manu danga sagi mitochondria loi mag yaw doni ngai magi cell organelle moina ko aduna ngai mitochondria da cells ya koina fazna mathau to gi function to gi haita di akoina energy darkar ta dro akoina thaba ma to matam da koi haksang da energy darkar ta dro energy to krai da gi fangi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯇꯣꯀꯣꯟꯗ꯭रिꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯇꯣꯀꯣꯟꯗ꯭रिꯌꯥꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯦꯜ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯗ among the following sum reaction ama periodic tables ki question adum hangani adugo sumaina reaction piraga question hangbaje siju yam hangani chemistry question da noigi SSC ki examination da khwai favorite oibe area ne sigi jaga se yare ko among the following which one is the examples of decomposition reaction habdi kaino amadagi ani thokna natragan ani dagi hena kaidarak podo adu ko decomposition kawi ko decomposition habding sai mai kaidarak podo combination haga nang sai ani jina pulaga ama semaka doine ba ko adu mai decomposition man haise makha da man reaction khara pire adu sai magi decomposition reaction se karam bano khan bai wani man decomposition hai tari kaino sai compound sam do sai magi substance ani natraga ani dagi hena kaidarak doine ba adu reaction se yengo sida yang ko ai option ga dang talage ko sida mana silver chloride AgClG yengo sidi AgCl yang kan hana silver chloride pullaga leiramba natra hojiti magi tongan sakre silver amasong chloride ta aduna kaino silver chloride habaje mana ani thongna kaida gre yare ko sida silver chloride punna leiramani somgi sina chemical reaction ama ko chemical reaction haima tamda somna kan gisna koina reactants ko wi somna kan gisna koina product ko weba ko aduna ngasai yengo sida reactant size na ngasai gi silver chloride na punna leiramdra somgi product lakku matamda ngasai silver ga chlorine gase tongan set khare ba ko aduna ngasai gi ama dagi sumaina ani natraga ani dagi hemda kaida gi bse sibo koina kai ka gena ha kanda decomposition reaction ka weba aduna sig man haise among the following which one is the examples of decomposition reaction is makha da pi ba myam sing dagi decomposition reaction se karam mano khalon hai tadi number c option c de yeng silver chloride dagi silver ga chlorine ga da kaida gi se si koina decomposition ka weba sumbas yare ko adu ngasai na hai gre ngasai neutralization reaction di kaino hakan ngasai acid ka base ka pulaga salt sem du baina neutralization reaction ka we hydra man hai which among the following is an examples of neutralization reaction and man hange to sidi example ama thola ni ko sida example ta kanta he na khangani si yengo ai acid ka base kana pulaga na salt sem have na tro on sida acid ka base kana pulaga salt sem am yaram bane absida to sida mana yauri to sida option A da yauri jeng acid ka base ka pulaga na sol semi have natro ICl hai ji acid natra yare ko aduga NaO size na ngasai gi magi base ni ko ana ani je pulaga da sol semi hai sodium chloride na mana ma semai ji akoina kamal sol akoina chana riba thum je sini sida yauri ji NaCl na hai je du acid ka base ka pulaga sa sol ama semdra sibo koina kai ka na ha kanda neutralization reaction ka web yare ko sumaina question sidagi question ama adum hangani ama natraga ani ko sumaina reaction ama pirani aduga sid thoi ba reaction je si karam ba reaction no haiba jeng sai option da pirga mana question oina form tor kane ba hangba matam da yare ko aduna sigi reaction je koina khangadam ni ko sumaina nungai ri bro kamai toge online da leiba kangpo jing nungai ri bo class bo koi malapagi khara bodi war su khango ko ngasi wa hawbas na tung da nungai doini yengo sida mana question sida second my question number sigi dry ice hai je sigi dry ice question je 2023 ju hangi aduga 24 ju hangi ba ko dry ice have je kari non hajan hang 2023 ju 2024 ju ko samana na hang ba hai tare question je ko and sigi je kaino ha kanda solid carbon dioxide se koina dry ice ne ba ko and adugi option di yengo aduga sida carbon dioxide formula do ina pi re ko smaina dry ice na ha kanda sigi option smaina ko yare ko sumaina aina ngasai ta khiba myam tugi option myam je sigi sta leire ko noima aina ngasai khoti khor khrem mamang da aduga aina chumme aina option pi bedo option je sida leire gyan tabra online da leiba kangpo jing gyan tabra
यारेको अन पेरो टेबल दुदी फारो पेरो टेबल दगी क्वेश्चन कंपलसरी लाकनी अदु हसिके रिएक्शन पिरगा करम रिएक्शन नो हंगबदो अदुगी क्वेश्चन दुगदी कंपलसरी केमिस्ट्री द यावरानी चाही खुदिंग एकदम हंगमनी को आइना सिदा पिरिबा क्वेश्चन म्याम जिंगसे कइनो ना हाया कांदा हाना हंगिबो क्वेश्चन दो गाक्तनी अतोप क्वेश्चन प्रोबेबल ओइबो क्वेश्चन मरी ngam yawi aduga हाना हंगिबो क्वेश्चन गाक्तनी यारेको अदुगा सी येंगो यारे मतमसु फंगदैमना आइगी मतुंग दजो सा ताकदब लैरिबको अदुना आइगी पार्ट सिदा लोइसल्लगे यार यार está que taca साधु तो मैम वाद्रिबो मैम क्लास कोई सी लाइव सिदी संडे तंग वइनी कइनो मतन अखोई नॉर्मल क्लास टाइमिंग लई बजे आयु नुंथि नुमिदारा मखोई सम क्लास जीडी करी के खुद ममांग द ताक्सुलु बजिंग दु बीएस लोइद्रिबो को अदुगी बीएस तो लोइरा कांदा बुदी अखोई मैम गी होय अखोई सु ओजा ओइबा कौबदिना ने खितंग इनकम लाक्त्रगदी ओजा मैम जे अखोई सु अदुना हिंगी बनिना अदुगी सु अदुम एडमिशन तौरगा कोर्स होइना सु अदुम कनो तौगे यावनिंग बसिंगना ऑफलाइन अमसुंग लाइव क्लास पेबेन पीरगा तौबा कोर्स अदुम लैगनी अदुगा कनो मैम गे दमक तसु खरा कथोकपा एग्जाम मयादा सजेशन पीबा कोचिंग याव ngam लैता लाइरा सिंगी सु तौगे को मैम होय 100 कथोकपदुमदी अदु मियोबा मोइन पोरमिनो को अदुमदी ओइथोरोय अदुगा मैम गे दमकता यामना कथोय हाबदुमदी अखोय मैम दगी अदु हाइननबदी अखोय तौरके ओजा सिंग लोइना छात्र सिंग याम नुसीबा यंग एंड एनर्जेटिक ओइबा अखोय साक्सा द्रिबो को कनो तौरी जपुंग क्या तारे होजिसे अनि तासिलक्तोरे ओजा सिंग साक्सा पुंजिलगा ngasi अखोय मैम जिना ने समाय तौदना नोइगी दमकता अखोय लेपिरि नोइ वागनु लैता लाइरा मैम लैबदो अदो अखोय होय फ्री दस खरा तौगे अदुगा कोचिंग यावनिंग लेरगा सि यामना होंगमा ममंदा अदुम तौबे यानबा अखोयना प्लान लोइ सिल्ला लेरबनि लाइव क्लास तगदी कोचिंग फी याम पी अनेबको अदुमायन तौसे अदुगा अखोयना ngamiं खैजो अदुम फ्री द तौरके अदुमायना को अदो आई मेस की वीडियो दे अदुम आई नुक्ति की फ्री द अदुम खरा थागलने को सोइदबिदा सार मेस की बानी की दी को राजेश तुंग्रम थैंक यू मैम को अखोना हाइजरी दुनो वरोगुनो को आईदी 100% फ्री द तौबंगा मोय गा हाबद नते को तौदुइनी बेस लेबेन खरा तौगे इनकम मसाम तसु लागना बदि सिंदबा यादे आई बुदी मसा ओजरे रे कन तौरे अखोना वीडियो मंथा थागल पै मी सोय मे मोय साखरमा मोय अहुम मरी म यावरिसिदी अदुम कनो तौबी दनो को मोइजो अदुम कनो म लेबनिना मसागी हिंगनबि लबि ममदी कोसिन ओइरा लेरिबनिना सिदि इनकम मसाम तसु लागतदि यादे दना मैम अदुदी खितंग मैम खमिरमनि नत्रा तो कथोके अखोय को अर्निंग तौबदा आइना साइदुसे सुमाना कथोकपदा कइमता कनो तगुमसी ओजावइबा खोइसिदी कथोकपदा तांखाय ओइगदब सिमफमनिना ना हाइबद मोइस लोइना मसाने एक्सेप्ट तौरगा अखोय टीम सेमबने को टीम मोइना ने खोइन लेरिसि हाइदी कनो लेते को वर्क तोमिना बाइ तारे अखोयगिदी को बॉस लेते अदमाय तोमिना बने एसएससी दी प्रैक्टिस से तो मैं काना ब्रो लाइव था तो प्रैक्टिस से तो लाइव नथरो सो कनो तौरी दुदी वीडियो सेम मैं एकदम थाबी रे दुदी तौगे मैम को अखोय अदुम अहांग मतम लेरकपदा अदुम कथोके मैम एकदम तसु को नोइना सो सपोर्ट तौबियो नोइ मरक्तगी जो फजना अखोयगी क्लास होइना यावजरगा फजना नियम सुना तमदगे हाबा कमु सो अदुम लापियो अदुगा हाना कोचिंग खरा चलुरबा अतोब कोचिंग सेंटर दा चलुरगा खितंग अखोयदगी जो कोचिंग यावरमगा हाइबो वार किबि अदुम यावबनेबो अतोब यावरो जो हाइबो वार पदम यावबने अदुम लेरगा सो अदुम को मोइज अदुम नोइगी ओइनादि एडमिशन तौद्रस अदुम वीडियो अदुम येमदम खरा ज्ञान तानि खले अदु स्याव यावद्रेबा अनौबो लेरगादि नोइदि खरा वानेबो को अदुम अपिपे मौन अमदा अदुम कोचिंग अदुम यावबि यायबो को इंटरेस्ट लेवल लेरगा स्कूल तोबिरो अदुग मयाम गे दमक तसु मथंग संडे द सुमाइनम तौजरके अदु मरक तसु सुमाइना क्लास सिलके तो सिलकपद ओजा पुलब सुदबदि याय को मरमदि आई मदि कंपलसरी ओइरने अदुगा सारामेस के मानि बदि खरा कनो तौना तोइने बानिगिदी लाइव क्लास तौब नत्रगस वीडियो नोमगी सारामेस की करेनि फ्यान नत्रजि के गेमा आइगिना मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट होइबा जगह मते को छात्र सिंगना कुछ जाम तोइना हंगन छात्र सिंगना खरा वाबा जगह जे खलगा दुम तौबिरके मैम को नोइना सु लाइव मसिंग खरिया मनबियो मेगोंद खरिया शेयर तौबियो नोइना कोचिंग यावदबिदा अखोय वीडियो जे फ्री दी एंबिरगसु यावनिंग मैम लेरमगनिना अदुगी दमकत खरबिरो नोइ शेयर तौबिबदो कनो तौबिगनोबो को चिंगनबिगनोबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯎꯔꯦꯅ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯦꯕꯀꯣ ꯗꯤꯂꯦꯁꯨꯡ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯅꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯂꯤꯌꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯊꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯋꯥꯠꯄꯩꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯟꯒꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯁꯅꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯛ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯄꯩꯁా ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯖꯦꯜꯗ 9,000 ꯃꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛꯀꯤ ꯄꯤꯑꯣꯒꯤ SSCꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ 10+2ꯒꯤ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ UP ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯕꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂ ꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯅꯤ ꯔꯣꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯔꯣꯁꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯐꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯖꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯃꯃꯥꯡ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯝꯅꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯝ ꯐꯝꯗꯕ ꯀꯥꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯈꯜꯂ ꯉꯥꯡꯖꯔꯛꯏꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯅꯨ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦꯕꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯔꯃꯦꯁꯀ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯠꯁꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯔꯃꯦꯁꯅ ꯖꯤꯀꯦ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯆꯥꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯄꯤꯔꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯕꯗꯨ ꯎꯍꯧꯗ꯭रे ꯁꯥꯔꯅ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯟꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭रे ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯜꯂꯨꯅꯣꯕ ꯂꯥꯏꯚ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯪꯉꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯥꯅꯀꯣ ꯁꯥꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯆꯠꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯌꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯧ ꯀꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯆꯠꯄꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯇꯨꯏꯁꯟꯗꯤ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯃꯟꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯧꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯤꯛꯄꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯖꯤꯔꯥ ꯁꯨꯔ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯕꯝꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯇꯦꯛ ꯁꯨꯔꯁꯨ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ 3,000 4,000 5,000 ꯇꯥꯟ ꯉꯝꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯥꯅꯨ ꯌꯦꯟꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯦꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅꯀꯣ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯑꯐꯕꯗ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯔ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯐꯅꯤ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯔꯤꯌꯥꯁ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯁꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯗꯤꯗꯥꯔ ꯃꯀꯛꯃꯌꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯖꯣꯕꯇꯣ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦꯀꯣ